Okay. Kuko tweka kuri kundi biele. Na ibino biena kukinzana. Bona batu abaringanira amwe kukethwa kwina thina nontu bwa thina ira ciithiritwo iri ku kiumia ki. I think Friday ro safari cia antu ba ureana thirikari beire na beya na mantu ya maingi muno. So ya wonire yangu itite kanisa no tungo karikuo inkelokere antu na mapema ba mobilize ba makutano mwango kinya Meru school. Antu baba ingi muno na bakirumana akiwa one time. Ira antu president ya kumeta kanisene. Antu baroma baraba ko bangi kenda ba mudhalibisa. So I think ni umebona na muno kanisa yetu mire. Kusi antu bakia kushamanio. Baba kanjire bore tanto bono ntu ende bakia wetegero ekundi bekiukumana antu bo. Na kukethera kwina thina no ntu atongorio ndi beyo na kwina pressure ono ntu ko kale na presiding bishop na kinya deputy president na karikuo na imo methodist ishimaru ko ateka indi tangirera mo methodist yari na nura munene deputy president kende no methodist barabange abo kale aini so tumnya kwiria mwenyeyo kanisa au kuma na omuntu na yawe shimarira riri awe cheupe rira kachagwa ari deputy president ntiwete kia pinzani bake yabayo wakanya mbereke ni shimarira kanisa kitana iri ngwe na thirikari na keba gukora operation na thirikari nero kanisa yeke akwenda mantu amaingi thirikari wekera ibi bitumire mantu ya karika keka kuka ina amani utemtu mnyakurirerwa na utemtu chaupe oto ire kuona utinringi kanisa ya che kuona umurengo yuko no umurengo yuko lakini bono ntu iba komyimbi bakubangite na mpango yo ya andwa na kurumana kutina heshima utemnya kuringanira ntu bakurumana ntu amwe na kanisa ni murungu dinero otonya chaupe so niko choke etalia runkado kinya kuba itira nako kikundi kya two term kike ya wita kuo atiki kinya kanisa unyeyo tekeria ile choke bamwe kusute boringanira ntore nde bangiri ko balaita ntwago ya kubashabikira cheupe imbalele tintu kwiji angago kanisa ni kwenda kwa heshima urumbo nererwari antoringanira antu bari apinzani be yakurumanira kanisa neku odhabo kwalika antu bamwe baekanya antu ku mbolele timbi temeshama nyene mingi ukethera nyama diko jara ya bwire kanisa ndene muntu egire na masabiki yawe antoko turi mukura weyete kombole so antu begirete bonde omurengo uketho yokwibangite na ringi inde wanenchi na bwe bawere angabo tutabangwa so umuntu ari tabangite antu baone kanisa ndene cheupe so dende nyabo ari arombi kura bakana nyadho ichiatho wamia bomba kwiringanira amwe kuketha kwina thinio bake kwa bwende wita antu amubonde antu abwita kwaniria ndo ni mbere ya kanisa. Okay, according to you daktari nontu antu bara imbonere bakiaria omwario akiwa babowe nari munene muno kiri kanisa Methodist na kuibaswa nati opportunity ya gutonya kanisa nena na abatere na kubarenta itondi na abatere kudharu no ntuithe no mwe wa mwansilishi bara bambiriri kanisera at the same time iba kuibara invite ni kanisera lakini kwa tuka kulingana na wako kariru eba kuirwo gutonya kanisene. Do you think maybe ukiathirwa uma ibara invite no ntuniti kandi na fact kethiri ibara invite ibombigiru bakiwa but ukiathirwa ibara invite hizi don't you think maybe kuyo makosa ya umirire kidogo nonto of course iba kumenya kulingana na muthutira jaji kujo gisiasa antu bo bonde faire tumbo beka mevene mo ibo ya sana mbere ambambirie na kuenya woni ngo kari kanisene ngo kari kaga auto ko celebrate that induction ya new bishop na one thing yembwiri kwambiriria na kuwa muno kanisa itibwiri kuriria ni mbondeya. Okay. One thing kanisa ya sibitari muntu wende kwenda wigwa ruteto
onkuma kanisene woni menye inditete ngwe nthi nyingi na nteambita ya Methodist ama Methodist but ndeta ndethe awa Methodist batio in that country ndeta ndethere kweta wa Protestant something ngaunkuma kiri yo na nkaromba athine kwiyira nontu bwa history kithe history iro ya kwithira ikwari na frugo na ukanisene bakathwani nyeu ikiya but boko kubwithu iba kumenya iba witite kithe iba witite deputy president na iba witite ongi the presiding bishop na kubwiri ukara bonthi mbere inya kanisa ya ambiriria abere inkumenya antu benu paro bamenyera bagethe abaina thina na nontu they listen to them bwa karande bwa the ground rules bwa bere ikanisa and the protocols of the church apply protocols ya kanisa is everybody is equal in the eyes of God urwethe we mwamba urwethe urembi withe you have the right whether bwe kanisene so boba kubwiri weta iba ya bakarenthi pero these are the ground rules okay ya kwethe you deviate like akebwethia burainya brand deputy president ya kwithiriwe wero wore ari on behalf of your people na bioka ari yake is just to congratulate the person the agenda pero the agenda of the day iko congratulate the new bishop nawe the agenda of the day nontu bwe baba ingi we wari on behalf of your people na hatu nani bari on behalf of the team wirambigire nio bake ya kwero uona ri barea enimbonde area wari nonkwenda antu bakwa baria na antu bakwa baria then you have broken the rule but the ground rule need to be laid one thing ya antu bakanisa babwiri kwa kira antu basiasa nontu boke yokira babunkumya kala ritho kithia muntu ake yarie mantu atibwiri kwaria kanisene na wenu kiria we bishop kana we reverend kana we pastor no timukoswa ate yarie ringi so the best thing is ibe thire by na ground rule I have managed and very unmanageable but wa karande rule tira ba etikaniria bo baile turanie ito etikaniria we respect each other tukweya tweya uwe utibwiri kwa unte ya nontu nti Methodist the Methodist but who is more Methodist who atenga yu mwetu kuromba we are praying the same God so tuomba mbira ngai wa Methodist indifferent ke ngai wa Catholic kana ngai wa Protest wa kithia ni Pentecost imwanya ke ngai yura mbiyire the problem is we yire we twina agenda kanisa yokare kwera ku induct this bishop na twamu appoint ewa aite a congratulate timwe ku kethe ibwe kwirite o congratulate ne thikira roteto babwe ngweku kabukarwama I liked the way the deputy president yabwithirie aterekere antu baria arwamire ari on behalf of the people the group he came with the side of the government baba opposition nabo bakirwama nwe bakethe iba ukare nwe umwe nwaka we also congratulate the new bishop na I'm talking on behalf wantu bande yabo and it would have been very peaceful nende itu create a way of showing that ikareta differences bahabwe ba Methodist utitikiria bangi our Methodist when waita nwe kanisa ngini wakero nwotia that we shouldn't allow the church should never divide the people. What you should do as the church leaders is to make sure bubekire mawatho. But yago ti mawatho yaku then ukeya kanisa enekwa. Yes, that's very easy. Thank you. Wana Kanyata on the same. Umba kugate. Ambuke thina we ona kira narote ukamijukine thina etige kanisa. Thina nene muno. Na ukamboria woni mbuga thina kanisene na thina enya ki leadership sendi cho ijiri in desperation inene muno kwethira group ijiri china nafasi china otongere bunene na area nene muno ya kuona antu baba ingi rira bakwenda obona watweka kanisa emwe in a particular area ne ka interest na bambiri osikumaniro ndio gondikirete migambo sendi cho ijiri migambo ya ali deputy president na migambo ya ali Gachagua ari elsewhere. Of course kuna kanisa nyingi apart from Methodist choka na antu abangi nyangoro kiaba na arua. This meru. Kwa tweka kuona kukage friction. Asarinda na ikanisene. Why not opt out? Two antu bari bo barabetite. Ankugire
antu bara tebana na tabaringi menya kwena function yu ibareti bonde both government na opposition ko wo etha no rabetite intention ye kumbi orenda kwa achieve beja bo bairi this is part of the result iro orenda kwa achieve iyu ingia chi on constant so inyasa india kanisa ni thite makosa manene wita antu kumenya kukage agachagacha kikaro ne jakiu kana rire budurene bukungwira gintu jakiu anko ndo kuria next weekend utika kanisa tithira ina antu miru iji na most likely atongere bo baire batithira ba miru so what is the difference? What was the hurry? Why today? Ko sainde kanisa asainde atongeria desperation yu ni nene muno it's about time to avere na te kanisa aki inya kwithira bare within Meru this same weekend vicinity yu it's a lot of friction mbona moja mkutano wajo kali kutena maana next weekend uketha kubua pengine kutena mtu kuko so do you think no kuthiro ka point maybe ntere ichi jiri kwendete kuthiro ge prove kile Meru you see Meru ule kaleta Meru thai Meru thai free zone tena mwene in terms of who owns it ndo kataka ntu bo bairi ko mtu ya touch ke batwi Gachagua is not attached to Meru, is not a Meru, Kindiki is not a Meru. So we are free. Lakini bakwe bare ya Meru. Meru. You see, uni mbagu ya na facts tuli anyombe na arua. Tuko debate no imumira na ndo Meru. Tuteko debate aje no ntu tuje tuli ya Meru. Anko ndo kwira kiri antu bo bairi. Kutowe na attachment ya Meru. Na ikia tumio kuona kureje Meru nuntu ni nyingi ikigweria kuruirwo inya kanisene the same Sunday na tuna Sunday nyingi muno ikeja na chenyu maja why today only nikimechema ni eje weekend eje nio ina gitumi muno kana going forward that ito atonya in electioneering period niki in 2 weeks deputy president na jita jana nanko ira kwe ungi uningotaka contingent ye boli chira yonde ikaikua kande bene last week mtu aroragire anto echo kanare yumire igeta u ngombe chetu iketha che safe na kurbetu baba kwa Rwanda lakini ewe ito tekwa what was the use of a contingent nyomwere yonde in a church where security is guaranteed or rather guaranteed in court I think tuna thina nene muno na Meru kendelea karong Meru nonto bakurira chingiku na ikuroirwa nonto for itina a certain leadership itina mtu umorungi tweteta side imwe lakini anto bongo be nara bali ankuga itina ki leaders utote kuigwa no atae kuraja Meru that's the main problem. Okay. Kire miario yari tutukora bwana Mantili ni ari miario emingi sana na as a matter of fact ibethere bagichokanirie sana of which kukari na bitterness nontu unintegere ndona kinya ngari ya barabeta wa barabatuma wa mbere ya munene akinya kienini kwina timu ile tuma wa gwita advanced team yes ya gwita ku make sure everything is okay itonere ngari nano karire ukinya guntukura na ya escortwa ni polisi yatura kana ya umarua ome so unikyo giako pandu kenda kuria atiri ukia kwithira antu bai barathuganirie pengine nontu no baba invited bondere no kwatuka maybe bakinyira ta point bona antu baba tumba kwiringanira kanisene kamwe niki bamwe batatu maro maybe nini ya kuvera babu bukejeni itwamwire gwitana ruterero kana itwamwire kithiri deputy president na kare kanisene babu bukejeni no bwibange sendingi bugetera mwankandu bara bakeja kianine then bukaba umaria Chope ndakwira siasa ya Kenya mwanya na andirengi na tweya nya siasa ya Meru na Mount Kenya thaini yake chengeti antu ba chope mwaka inya mathikone utiba ita mrengo ywa barabangi kuko twika baraba ketho baingi group ya Gachagua group ya Kindiki na Ruto batita ku guthika na mathiko ya ethe Kimani wa Ichungu Gachagua kwenda yes na kuthithikite mathiko ya maingi central guko tukeya mtu very senior omurengo ya thirikari group itita ntikumenya nto ikuma Meru aginya cigatho bya kanisa guko tuga ki central na baraba ingi ibo murengo ya thirikari batikwiringanira
why be ya Gachagua akwenda abaringanira Meru kurai na siatho wingi muno Central Kenya na arai kone no tiro Ruto aitake athone kana Kindiki etake athone kina Ruto ke antu bakinyire kwatho kana mwanka matikone cheupe kinya kanisene batibudi winganira mantu ya kuchange program kana kuchange invitation ile irayo ya change rwari rukiri ndikwira operation me bo barari kwero ne sobe Meru yikuma Friday deputy president yire once yire Thursday na choka na yire aki Kenjai atari na safari yire tukwirengi Monday ari level Meru level 5 nontu bakwolelia ngwire witambere na kilukire akia koromonde eteta kuona mantu ya thoko so barabara ina kanya kubwithia mu plan sio nontu bara ya 3 days deputy president ya arakwena project ya choka lakini boba eoro beko na deputy president yake ya kaniseni iroba rabanga guns ndiko na deputy president kumara kinuru aita kanisene gukare athina kona Enguns ya baki jirene bakimwira one time ruantu antu bangi batekurika ibe ko realize inya kanisene antu no babango bakoya kuwanira cheupe ya kuona antu bakwina mite kanisene kinya we mutongorio kanisa utekira ko ya plan B uchenja mipango witomera wona bara pero na jirende andi no tukuringana o tukona kwikara bagwite cheupe nte na itite nthi mbigi muno siasa Kenya na nya kuno de na thiurungite siasa ne Meru ye mwanya na Kenyerengi kwibwo kuringanira antu nyokethera ndo yigire kanisene so don't you think maybe no kaba set an example because and bana kuibegire on Friday deputy president na tindete na on Thursday bana obe on Friday that Friday itonere ngunzi gichumiri nyingi na tia inganjira antu ba one time batekatonye Meru angwere cheupe tu muntu etawa mithika na Gachagua antu baishi kubanga mantu ya maemo ya siasa. What do you mean? Kunzi barabainga njira babaita miti no barura na miti nditangi so rira antu bakwenda sympathy rira bakwenda antu baita njira bari bona akakwigwo kwithine riko ibo betho bena mipango ikari timu yonthe nukona mtu mutongorio munene akawa muntu yukeya au okirisi arabieli akaitwa kiara kimwe cheupe otwire yo ndiye yonthe kwe muchamane yo asi antu bawita tofauti bakai ikotombeka bodo ibo kwa one time uteagio two time yes kinya muntu na idako bakambita au bari mbwe bwakwa nari wera antu wen two time uga kuthora nkoro ko etegwa two time kwa one time yeah so antu ba kinya atu bari na kindiki kure antu bakwa one time so plan cia metheka na Gachagua icio kwa inyaba iura ndira kumaanisha hivyo ngwa baista drama ontwera kawira ona akiwateria I think kandi ni boss because ono to control so wethugania ugwe kiaku antu baraka baraista ndi maningirite bo bayirigire hata niliona kinyoka yakona mbicha cia baba itamete urie bindio simu bisha usia baba ita na baba alita antu bo baitire kwa ya nyenge kurita nuri komo awatero lakini kwena mtu umwe kiongozi umunene utajwa kirebo kinyera nti mutajwa yani kwena kiongozi umwe umunene mwana siasa we kamili ne kirungurwa professor Kithure Kindiki na no kweto muno kwithirwa noe wari umwe bara baita inya mitira kenda igwachirene otero mandera bwithika kuri akuye muntu umwe gukuya wasaindi wingi just siasa era ya iko mithika bakwenda uchera Meru bakumindi bakwenda usote bombera anto bomba kuita mitemo danya na baito tiki nyomo raringwa na baibombere ba manager na iba na inya na iba riba baingi na to tiki nya muntu umwe o waringero kana watu aba wendi muntu no tukaria no ari usaindi bakuona nini anto ba murengo yo babitade bakuita ina baitire chope after kuita ri abanywire ndi lakini gankori kwa na mantili
eu ni incident imwe itwonete nyingi kinyerera Gachagua ari kanisene na aranyeri ari Rutere wa Nairobi itwonete matyajo cia karika ringi but still ndari ya Nairobi na Nyeri ari kangwa no ne history gukwira itwonete matyajo cia karikete ringi but still tutaibo kwa mtu gwatirwe na tubakuoneka direct nya kamerene lakini tutaibo kwa mtu gwatirwe onde ndakwarire chocha kakirigiri oninga kuringa na o anduma twende makosa tuwiritie lakini umona kwa nene zaidi ni muringa makosa kuringa mtu no oni wa anduma ngakuruma na ngakuringa wikabo ndingite kirundumete kuri antu boya ande tikariu so kinyapo kiba kwenda kwetha kwena amani baguri kwetha bakithima bibi wao ka kuketha kwena thiri imiariere okaria sope inyoke agolelia ndira mbige ciarwa bibiro ya nithasheti kuringana ndo ya ere minroist thai ile ndi kuringana na mbomu mbere era atura miario so miario era antu baracia nio yu wake kuri amani ikethirwa iyo ukakwithirwa ukeya wite muntu soprano deputy president ondi na ri wari nete kuno wayo kanya koko expect o kirairwa tu urumana tu chopen no ndu ndike ndarumana devo ndira kwethia incitement name ango na kuinyora ari ndio ni hapana ameanza kendekere nda ibwari angenti umonde moleletie irwari dange atoro mwita my brother peshima kwira muntu akweshima uraibwa weta ringi mwa uraibwa weta mayambo ya irwari kakinyithitwo konene no kyo kinyithia muntu konene no anginya we no aturia mayo so tabiera bena yo methekana na Gachagua ikorumana na kendeke kaerwete ni Gachagua wengerwete kitege nyaguria kitheri ingona Gachagua baita wakiarase wakiwa angaimbo noko angambi kindikio yerete kisheria ndira kutena ria deputy president yakwa tiko wengo Gachagua akengwa kindikio ya president ya deputy president akethora ateo president ya ai iwatho kwikira deputy president yonge president ya agotho ateo deputy noena ena inyeko ya direct nya deputy ngabana nyama ndo ya tupe ekin murumire yura Gachagua barumite kindiki mwanka bai nya kindiki aka atoria nkunyu na anto no beregire bathwane ni bokweta umwina moyo kariu mwanka bai ka mutongoria buri koya weshima kenda nawe yo kuona utikone. Thank you. Kuna kintu bukwenda kuongera mbere tutebela. Yes, bacha tukirite mwanka we ya Rutere rwetu ya tutikwenda gwaria twinde at the same time pombere kambue it takes two to tango. Ukeya kwaga kwiwe ukiwa yondu kuwa kiara kimwe kito na biele bitwe no mwanka kwithire there is something kwibwo barairanite na kwibwo barari bai kuona andu eyuka bwo bwaturetera andwa ukileta noma iwe noma they fire na fire eu mukimwaga ugari tunamwaga kitoweo tunamwaga so yomba gwetha that's how it started ne uyonde iri ya na leadership incitement. Yes. Atongerio ke agwetha we na mutongeria who doesn't value life ya antu baratongeretie abatumira like pawns. So we yakithani yondo ndi tukuturiaria mantu akanisa uririe baba aringa bari baitanga meterari na bakaritari batari kamerene batonawa where were the enforcement officers? Exactly. Ina borithi yare no nto borithi nie bwiri utukaria mechamanyo yu ekebwithwo no mwanka borithi ethire yo na borithi egethire yo ni bwiri kuona mundura nuo bwithirio na ibana bawati kana ibana baronerwa babwibo bwaitamete na bukwatwa surely what kind of people to go back to karetie gedeito atierwe ndi twingwa anto tukaranirio ko uwa mentele nonere mtura keita kamwira yinkonere ndure kakira nayo kakwendi we kaya yaku borithi ne bwiri kwetha by now ibabwiri ba produce those people so tukeya kwirwa ngani ne opposition ibaitire angani government ibaitire where were the police? Exactly. Ni tonto batonere the case yera ubungo kwira history repeats itself. Kanisa ene nyire bo tonere antu bai kamerene bona ngari nyanjike na kinyane ndiri utiora watwa
kana at least twirwo mundura na watirwa arona kangarire tukurua na atia weta ni tio githia nona antu baba kibanga na wina ngari borithi ri ni tonte atabera ibareke ukeya gwa kantu bakulukite ukiuria ababu burwamia ubwina ngari borithi ni tonte utikuona kana borua canisters ira cielawa inacha uma. So all these things tukea gwetha tena goodwill. There is one thing antu babwiri kumenya. Thirikari ibwiri utukaria twinthe. Urwethero muhamba, urwethero reo you want to that law enforcement officer atibwiri you take signs. You are wrong, you are wrong. Yes. Nethe andi wrong injokwe. Whether we wrong injokwe. Bare hako bwethio will take law into our own hands. Kenda antu baikaria no na ibwendo watu ikagwa wethira nteona wonkaria ntaikaria kawetera mwanka ukinyekuo. And I also agree with him. Atongeria babwiri kwatanira heshima. Yes. Otimu tongeria otebwiri kuatirwa heshima. Twatwa kwaria twari on issues of the of substance. Yes. Na project repo kabithiria. Na ito kabwithiria antu. Tunde indikirire kindi kiaria ni nte aigwa akiruma no ntu ingugari kanisene. Mbikirwa uwa bobo kabwithwa and I hope kwe baba bakuthikirite bakwandika byakuwa ibyo bikabwithwa. Kenda tumuunda accountable. Leaders are supposed to be held accountable of the utterances. Each one they rauma from their mouth. Because what comes out of their mouth goes to their supporters. Yes. So atongeria pa meru na abari kambwire bwa insight antu benu no katukarwa. Thank you. Na tware aningi twenda antu betu bare akuria kurwa tukarwa matubere let the person talk. Kithe imbeyete gwaria ugeta kuria ngunzi chombwe rambu. Yeah. So wambwe rambu so what? Baito. Umpaka nyambarie yakwa nthirie indonere nyeukia njai. The other day ndonere gakia kiarakia kianjai. Antu iba gaki na kindikina na kindikina ariko. Ambegi kireni mwankaria. So buga yakwa ngunzi roterero ro opposition ile yaki kaitari muchamani oneyo ikiata na bongo. Exactly. Thank you. You see, which open on Bijim Penda and debate, very factual. Assumption sita in Bujaira Mono. On your Cambodia, send the choice. It should the nature on the one. Guns, Cherin Guns, each other in opposition. And that was the assumption of Bukwanda. We keep with Yuruka. Kindekia go to Mambeja, Giringiri, Maganata, Nojatano, Jaito, whatever by kana bagito magana jana ichejire ichirindo msasa kuruka wa antamu kero tutamu otembi menga jeu opposition ita statements etongere tu medical intori the opposition in quotes una I don't support medika kana kachagwa don't opposition but I don't subscribe to them by ita statement yao ba bangite urokenda ngite ate au mare what does that tell you antu babonde michema ni bakuibangite na ndio nde mukanya arango chure kiuria nde mukanya ndio tikana group icho ijiri kenda mite itemo ara riverand ejete aja imita ingana gota police station kidogo sana kutoka umira kutoka orianto mitete moyo jore njirene kanso ira twikanga arete thire ndeka 10 ite crampi iria baba rukuranjira. Exactly. So what does that tell you? You go get county government na national government ne within rural security kenda ngoge witeka a while later barabara ekwegerwa no wegera isaidie ngira chegerera barabara ko inyayo ire operate under vacuum utinai so ntatwe kare to miru antu babondo tikyo botugu nakyo miakena gutikyo tuonete ni gitara siasa dikinyete na ndi bato miru nuntu kura chetu ni nyingi tutumiro kuringa siasa ira ndate na bara bagunekete nyithirikare muno bau bakiri tension yeji na ndo aiji antu beto bakarojithanwa nuntu mantu jominate na kwina ampara enjire moka nengi in both the government na opposition ura kwenda kuromba kura na romba kura na njire raiteni ana bara bakaumia mantu na jaja bara bakuchoi both sides ibeto bakaumia bebo no to gashonde nyam bills chao ankwenda kugatiri mantu jaja okarika kithirikari na opposition so far especially this weekend the last 4 days kutike kuna mumero njumura kutikyo what value kutivalio mumero akuona kabisa kwa una ndito thira tuna siasa civilized tukimenya otikyo tuonete kithirikari miakena na ndethe ikuri kurombo injeru tukaringithwo ndwa
katu karomba kura inainya Ti lazima. Nĩ mwananchi no inakura. muntu atari sera ciawe achitira oba twira bakiri miaka ena bate kuja ri tikara imba kuja bonde I'm surprised opposition na thirikari no trima na same weekend as if gotena weekend inge to election Hatu wiki athone ba kujitekia kwa. Kwa oba ugare aciatho mwanya kambue DCP ntwa DCP ni I belong to the opposition but ntwa DCP but kambue iba planete for a very long time iba yanite I think notice almost a 1 week ibakiwa ibe yete so baba kiatho kina kyo kia bishop kiki ukareo na kyo ikinya kyo kia planetwe. What we are saying nonga kithia woni na nchokyo arambuire ringi imbuire te akwende kiatho kyo ukari na thina kwiyakuo it is the logistics. Logistics ire ku organize nonto already twithimite no kumenya kwero wira wanga yembe watagia ruo so ukinya to kweta mimbi to ya twari otenda anto barabake ya kwirwa babu kumenya anto benu bakeya ku cause trouble bairinganira na bana ba no kwiyete kuwa one time kanisene kakwe kwiyete kuwa one time kanisene kanisa as no one time kana two time bonde ba one time na wa two time ibabwiri kuya kanisene riko kanise so boko bakobwiri kuwa from the beginning ibethire wethira wano yete kwaria mantu a two time please that's not the place itawaririe two time nako na umakutano na ntira igwa two time ikiarirwa kanisene na ntira igwa one time ikiarirwa ku in fact wononto nimba baimboria ke nonto ntero in the opposition ngogari maybe they one time but ntogari ngotogari ndi akwa think na wo amo because tokodhikirete kanisa the word was for me and for him so batwe boto bwiri kwira antu ba miru na miru buthikira batu twatumirwo ora bantu batekiongo tukumenya kithea gatuti utumirwo bweya ngunzi ne anabetu no baraba utumirwa ngunzi chieru ari by the one time bareta batumirwa still by ngunzi cia two time it is the same group ituiche no the tano wiche kwaria so netonto tukwenda utumirwa there is something bakwenda kwitha when you see a commotion in an area there is something to kwenda kwithwa what to te kwenda kwithwa batu turi amiru itukwenda kumea meake ewe onthe turitiretwo ngwire ko turitiri that is rule number 1 ingwire ko turutiri no to bwiri kuria nani akejokia kenda nte choka topic yu ambete ke speech tu ya deputy president na opposition tukoinya ndenda kwa speech ya deputy president na mukutano na opposition ni rapa kama teta nonto irari imwe Deputy President aliuda wale wageni wakikuja waambie tuliwaambiwa kuje na heshima. Wale wageni baada ya rauga wakikuja wakuje na heshima. Na hado alikuwa tuliwaambiwa kuje na heshima wale wageni. Yaani mimi message yewe ibakachagua. Bakachagua mimi message yewe ntuko ithatu isaprano na mbonoko. What value? Kile batu amero. Kile leadership hiyo ijire thirikari na opposition imbito kuona binachia cha mero. Imbi kwarirwe miru okay twakara ya katwe tumete ndi Kenya bishop wa presenting bishop wa Methodist wari ure mantu ya tatu tukwira thirikari were retene we believe akoro barawe to abanjuri ba umimuno akoro banjuri ba umimuno shiria ya njuri endere iko support thirikari reko na kanisa iko support thirikari reko ntukwe no nto wambishe ope thirikari na resources ne powers ikatiba ko tetheria nara ne bwiri ne na inya kuritangwe manto ya thatu byambisho kuwererwa ari Maromba Bishop Maromba awari bari State House ko support mission iraba kwenda kuthithia president na bare 20 million na wa siri account ine ya kanisa bunge awa university ya Kem almost ko kuthira no ntoba marando yara rikari na we ba ririre yo so rira thirikari auri kinya thirikari ke ya imwanya na operation iri au no thirikari na bi yo bwiri kurai
na kuko twika no aitengirengi ya kuthania ya uobeteria ito ko atana chope Yes. my brother na wero tibia kuona thirikari ndenda tu oni mbethero ndi cia sene na mbaracia nginya dronkaro awet chope mbaracia manturira ya kinyamuthia ndona buru ukinyeria otieria mieri 6 kana ntuku utimba njentireo runo mbwe otibwiria bona ndenda tu antu betherwe tu be honest kusi tena gwendete ndirakwendete kwi mantu yara akaira antu eta kubabwitheria bia gwiri kumakirwo athio ibiraerire antu na birakwitheria wintare othirikari tware nte asimio tare kwa asimio kababa dutto birera na kachagua birabera antu bottom kokeria mama mboga kwa mfano tu untu butagare garingi ko tware kengai doko 305 million ilo kwa ya chinje tauni rege kengai Yes. nte witness na kabro irikro kengai on the round chupe antu bakengai bari ngaira kura be yakwiro soprano kana ni soprano ya abagwitheria bira bikwendekana Maendeleo. antu bara bonde bakutwira okombra toski tunyimo tokwenderia nguo kwe na ICT app na kura uru antu bonde batatethirwa rentira batwire kuria baita bagenderi interview thokone kwetu mutuate kuri okotho kwethiria 350 million urindi meangiritie lare ki consistency mwe yegembe north kuri okotho kwethiria 350 million chope we mukoje none tetha ko ni woko thoko yokwa antu bara barenda ni ntorukone na kungi bate tho abaro tetho ka chope uni ndwere kwa na ndaru ya kawira tumambwa miru tete boya imurimo yo cancer chope cancer ndina kuminya ndo na thio ronkangite utio ate koromba mbia cia muntu esibitari Right. utio ate koromba mbia cia kwende muntu sibitari Nima. dai antu batita indi nyamantu antu bairi nyambira antu beta cho India beta Nairobi tu endo te kusiantu ibonere ginya weta India no the same na Nairobi ara kindiki ntuku ari kuno ntuku kindiki ari kuno kwenda antu betu tu antu bathwani mbiba kwenda ntuku kindiki ari ara chope mbiba shwa antu bagwa uti sibitari woko Yes. mimi nilienda hapo na macho yangu na inya wenda bicho gitawa leli Sio ndari. level 5 Nilikuwa hapo. niko hapo grade yuma level 6 Dr. Dennis daktari uwe CEO wa level 5 we ngwana bwawe na ng'ang'anite kuthithia wons na arantu barabaka bagutitwa murimo wa cancer nte bakandimita wa kono meru ikukura kwina cancer irambingi obukindiko uyu akweya na kwamwa bita nondo meru ni amwatharaka Yes. ora winde mwembe kindike kai mutharaka na kintu ende tore ameru akuona inde antu beto bateburi kura thina akureta sibita 1 billion bere cia 500 million be yabona etebwa na etanya bira bikwendekana kenda sibitere yuma level 6 level 6 ikuata teupe ni mirimo yao onde muntu omba wenda weta India level 6 ya India akona Noma Kenyatta. yuma Kenyatta kana moi Referral. Teaching referral hospital. kana ere na are ndo Eldoret. Yes. ere ndo ara koromane chaupe ni antu tuenda buruto tutethi nyanto beto itubere mantu yara yo bateria tutabere mantu yo bachoke chaupe nduko tware koromone tukoura nanda ndaitere bibetu obwe mno ndona muntu ari koromone nuntu kwa incitement era atongoria babikira akienda irie chips kwe to nyambo tolo batulikira bya kurabira muntu ra kwende chaupe muntu nuntu kwa incitement ya kwa 200 ako one time bibirete to ya koromone itho kwa 1 billion ni wende kanja ithatu cieriku Siwezi. neiba wite ko twike itana billion wite ana bakendela mbecha kenda bikora bira tukwenderwa koromone ura bikora bitheru na biendere tu chaupe anto Ah, yeah.
thokwirwa ni agetho nene Eastern Central Africa iu ya koromone nuntu obu batu amiru turi arimi lakini nuntu boiche when statement ya tongoria bakauwa tibi biethetwe utukwenda kuwa kuri into biwethate bikubwithika na Biblia chaupe kyo kenda kuona moyo nyante komya agenda moyo na my brother agenda kuona moyo kana kuria kurumo iwa muntu weta into bibieya ibibe na arumi nora wa bibieya na arumi so wono ntimbe ndeta kuya kuona moyo na nte kwenda kirumi ndia ni kirumi teuru Ninde wa. ogoro na arumi atirumiro wewe airumiro andia yoko nanto bakiangara tano tuba kuria nya kuthia ta Biblia bore kuwa woni nontu kona inkominya ngwira thirikari kurita ndo nabo boya nkawibo weya bora batira abwethia tukaupu bakabwethia kuso ndi bena thirikari riku ndike muntu kendeke aruwa muntu tukathithia branch etharakanithie na 7 billion muntu akwa batebwethia ko kuria wetera ntukuba aria kubwethia na ndawa ya muntu utabwethia no muita kekura umwelea kura eu noko kotweka uma antu baringa akura no ntuko maendeleo koko tuka ndinga akura kenda nditrongwe oniko mbetete ntemu ndemuthia telete siasenera kuringa atiringa siasere kurumana kuri atongoria bange bakorombete kwa koromba akingo yo ikurumana guyo ndika wita ground akarania nanto na kwibyo bo mwira ndenda ntiene tikiu tukwira kethero na kyo ndemuria nti wentu kwe mo woke dio una bo ni atakora kare kora remerwe so kinya barabai babatikite kwethora bari utongoria ne chaupe itubwiri oba time tutika inside anto beto tuta ankwira kwira tukwithwa bwena muntu wenu consider my brother were kindikiti momero mbibruwe kamulimo nkorone kinya wi muimenti basi no tu nya imenti timero Are lakini mimi. Ankwira kinya mutharaka momero. There's a difference between Meru County and Mangaya County. Yes. Lakini kabila Momeru. Kabila. Kaka ekore be county ne yana. Lakini menya ankoria na chope. Menya tweetie kethre Meru atukamenya yena utu wa kana na assumption kwena igembe kwena point ya kwenda to mayura chope. No, follow up question Kanko thirerie kendeke Momeru atharaka ni Ameru winde mukuru wenjuri anko era ni nani na wire ikendeke wangu orere ndaraka yeto Meru yes yo ni ira muntu aracia oyo anendirie ni awo wewe watane ko ni Ameru ila kaniseni winde na ngire ibigesha kuwa ndi Momeru na kuprovera kendeke Momeru sheria ya ndoni number 1 itebori kutomto te Momeru ke otisibu tebori ko sheria ya ndori enda manjori te Momeru uyu wari ankwira ni chope kana katwira antu uma uyu wari tere njuri ethe wa njuri wa kendeki na ethe wa njuri wa metheka into ethingia the same father ura woni ura wandi tere njuri de mutambua ura kendeki atambua ari ethe wa njuri into ethingia ethe gavana metheka otiwa shwa kwa mutumai brother wawe yes kabeba brother oke nonto to ethingia no ethe oke onju njuri so chope bale na yau kachago leo twera twiba mono katwe Mount Kenya emo woni akwenda ogura kinto bire bigwithe tu no tuba gwitha twena deputy president na anko thomere into bia ugire anko era ni ako bia bwithe ti otekomenya na ara kwa tuko kwa training college na ta bwithetie gate kumenya ka kwendi bite bwithetwe ni public ende na were na mbire birate komenya kado wande mwere vinkomenya no ambire bia wethada akuthoka thome riu we manterega twira nonto nyani no kwenda kumenya ndo kwa leo ndala thoko nje ukaona inkomeona agora sibitaro komenya ni woko yako ya level 5 level 6 akomenya ndo komenya ni woko nkomenya twende thoko ni woko la leo thoko ni woko yes adero gaiti thoko ni woko maua thoko ni woko kwetu nara gembe no yes training college ya askari ba EP mweri yoyo ena askari ngirinya beta kuturemerwa ando yes no ndo iye moya bila bikadire na security na manto yayo onde chope yari ombikare kindi kama deputy president
no usukuma mantu ya askari bara beto SOG ikosi special kiki antu kwetwa makinya logistic batabiria be either kiwaki bubwe ku make sure mantu ya security ya sawasa ya kwa mantu ya sector ya robi ngokwera mantu ya trend mathoko na ngokwera mantu ya security bila bingi bitirabwethia hope bakaithaga lakini binkwenda ko provera chaupe kwanthomera mantu ya ngakende kia raua bonkominya mumeru ni ante mudaraka mumeru muchuka mumeru muimenti mumeru muembe mumeru mutiani mumeru unintirare aja bwana le mantili ntirare aja jango muthomera uni no jango muthomera ni ntobia Thursday ndenda wetere cheupe ya but Thursday aki akwera no chokaniri na kiuri ki bwana Kanyatate agwire nugire mantu ja thoko 1 billion right achoka gwa kunenkanira 3.7 billion Meru Town tujara tubarabara tuonda tu linkite Meru Town atomba kwithwa tukithithwa achoka gwa bakanenkanira 900 million yumbe kwithwa kithithia Kinoru Stadium kithire kirwe kira kiko expectwa kithwa kina 10,000 seats then agwa bakanenkanira 39 billion cia road project ira cia constituency cionthe 9 then agwa bakanenkanira 2 billion ira na chiga tetheri kuthithia 17 other fresh produce markets ira ire ongoing tayari asoka gwa bakanenkanira 2.3 billion mantu jegie stima connectivity and all that na by the time bethira bakinenkanira becha iti bagatikira 26,000 households tina stima na public amenities. Now the question is menya kuga tukunenkanira 9 million kana 1 billion where hizo zote no tikande na shaka ankwenda kuuria ri yes ankwenda kuuria atiri bini biro gwite bakaejana dai tutikarigitie mwaka jumo twita kurene na meri mikai na ndi kwejana kana kwa tukaejana ti thina but into bibi kethro bithirikite by 2027 yantu bethro botumira into bi ikyo kiuria kirantu bakuria kinene kinye kethra atira lakini menya we are coming from Marinji mwetwira ya kabwethu atabwethua so that's nenda na mwaka yes na mantu ya turea kwa minenda aronere kanyeka ko kwa mwana na budget yu mantu ya barabara cia 3 billion aroweri kiumia mweri umwe akethera kureta contractor just kwetera mweri umwe contractor ya go jogo gora mwetera mantu ya billion 39 cia barabara cia Meru yonde I think to take on mwe barabara ya Meru ili kwa mite kuendelea kwa mfano tukwene na barabara ya Mikindori yeah tukwari tikene east mwanka witaga TV yes na ni ongoing contract line barabara iwe nyomboni contract akeya na narore akachoka kuleta contract oliku into bila byonde bawelete bila onende bi mpango ne obide so pere kendo imbira Meru itemwegwari na ntekomnya royo re imbi bwide twetera royo ntu wabitabwe wenda kulabira kuona onende being ground thoko 17 ili kuthithwa Meru utiko kuthina contractor mandu ya barabara cia Meru town 17 kilometers iwan bank uti project yomba kura project ya one bank party ya project ile ipati project ile era solo mundo gas iboko tu bira babu iro chokia ke community so 17 kilometers ile ke yare ai ke ya Meru so chope tikan ko detera dirikari kam katuera atere chope into bia bwede ke biro biko bwedwa yes yantu gutware akoromone ntiku expect kwe mu Meru nti na kiromba akura etera antu ba akoromone bwete bwedeka habwirwo ba moyo kasukumento tukone into bwedada kweya okay thank you I think kukiria kwenda kudu aritia nonto kweyo my brother ugira kwenda kwa kiria mbere mama ntere unde mukuru onjuri baba kwa Dr. Manja no muije na mukuru kuria having said that anya ndei mwegoro nya mugoro kwa kele mimuria no anjuri having said that kombesete argument yakwa na census ya 1999 na ndeje mantu asheria turi
census ya 1999 irio Tharaka yongwa under leadership ya Kindiki eitirwe gutarwa imumiru na ndi census cio ndire cie ever since Mwembe Muchuka atarawe mumiru Mutharaka atarawate mumi au nde kuma au na ndi au nde kuma au bonge mantu jojo ndouga tatu kararia katukuga atiri gutingu itwire gwitwa ende te kaichiambe utukori kwa chirambirerie tutina thina ni irambirerie na itukuga ibwaga and we wish you the best na ni utukwenda chitwa kokuwa gwatukuthura thika no tubune nkairo goti kokuwa atukuthura gwitwa na ndura mbuga ankuga ki thirikari ri utingu itete miaka ena ende kurikana murengeti gukwenda okea we wish you the very best na mbanje tie tigere katukwenda mantu jaja kugwa jathithwa lakini unde mutongeria ndina kiuria miano mwanka ndina mutongeria mbona jara jatiko mbona jau jange je ekwejo je rothingoni koria atiri mantere uweresa ndikuigwa gure kindeki engugine lakini ngugire chonde ogweta involved iche thirikari county au uju ureajari ne namba njete 14 billion ndo hospitali chiawe thoko chiawe 14 billion yewe ndo inegeta new is a question no tunande deputy akweja akugweta thoko nyingi china mbecha nyingi akugweta hospitali na ikira mbecha ikeja aijingi me abunde ni ugoti ni urabu bwe mwanya a 14 billion ile bati gwa kathoko na hospitali na governor ni neri Cheupe Siro tu chope to endelea kwera antu wetu uma. Na we believe kinyo kenda korwa muntu wa uma bora boreo. 14 billion na isi mwisha kore irambinge isha kutumika. Kore ya mishara. Beshida shomba kwa siete ki 14 billion maendeleo ene. Bilioni o5 unanga kelenia tata. Yamara mudhomi. Exactly. Beshida sia maendeleo siedhiri nini kiri itumika. Na uti function ya county government na function ya national government. Arerio. Anko irani, kanko direria my brother. Kwe na waziri wa trend. Na comparatives Kenya. Yes. Uate wa the county. Besha percentage. Anko irani my. Miata to kenda umare to wetia. Project ida sio onde dirigari nene bwedashia. No ibwedu county na no ibwedu dikaine. Kwa mfano indication erodi idivo lakini pesa idambi kishero waziri wa itondo wale nasio so lazima iditangwe counties ito kwa dana cheupe comparatives na trend na ara kile miari ukia compare pesa ili kwa ya nondo pa comparatives na trend mero na mathoko ya na ile itiere national government itiere national government isio mbingi awari Anko ani indiria bwana. Kai yoga shikuma ko. Icheo thia kina ngirigacha chingi na ara icho batiga wacho. Kinya yinge. Oke kiburitu waziri wa comparatives na trend. Ndo iri kinyanjui. Lakini yes a PS. PS kelemi. Yes, lakini katu wa tere cheupe. Dira to atokuwa fika. Toke ako ya na figera kawere ye na kuwa 14 billion. Eko yiga ura 14 billion. Sara dai akiagudhwa akiromba kura naki agudhwa akiwa kailemio ya 67 million na atikomba kulipia ngui atojo kithimwe bwana county kulitangwe betekere njo kithimwe ende Kenya. Hello Bere fam. Yes. Gerire. Yari mantilere. Na kuwa Kenya ne ruteringoe. Na malaya me anta ba itaro mari yo atwegire. Malaene. Malaya na kwa to mari yo atwegire barabara ni azo kangire. Amori na tata ruteringoe. Sawa. Okay. Na America kimbunge kia. Tupa kwa lobura. No, but ito bwiri kwethe atoki tuithuranirite. Hello. Okay. Hello. Mo kantu kutene tuma tafadhali. Kabelo kwa TV. Kwa Muria mantelea tere. Muria Kenya re. No mwanka muntu zroende tike president kenda kukita kwa na maendeleo. Muria mantelea tere. Kenya re.
no mwanka mtu ezra na deputy president kenda bona maendeleo number 2 miaka number 2 kile wewe bili miaka ne yezira nika kura tuka kutira ya zirikari kenda kutiko mtu lero county za itumba kubwiziro maendeleo kana nika zirikari ya ruari kani orerere. Okay. Korea mantele kirike bila kire. Kirikari rekone kaya ya ruari kani kaya ya oro. Thank you. Haya. Yuri ya Chaupe woni. Kandana na anto nani. Tena dena. Mbere kiuria ke amu. Ori lazima bodo bwana deputy president kenda bona maendeleo. Buko kari Kenya. Why? How? Ende mia tikangete rancho. Choke no ndo nyani kenda kumenya. Oenda kuminyi buko kari etakiambu. Nara toriteka president yombere. No bana. One mwanya yo Kiambu na ntu bara batana gwetho bena president. Etako Kachagua miaka iluma deputy president. Uti barabara sha Madira. Sionde ete ilami. Sionde Madira kwa sasa. Jonde ukaweta ko kinyotha ai. Ibi utomera wona mubunge wako. Ale mera ke dirika igenda maendeleo yoneka. Imo bango ya Kenya nanga shara burungu amutende no ndone ndende mbikisha Europe. Abona boranto baguri gwadoa. Aita bunge at least beli yo change sheria. Nala dirikari umete inyo takabara. Nala moyo umete. Uimbe de takabara. Awite blamiu. No eta ngombo nenge sia Kenya. Na ko dalda president ko dirira bishope. Akisumu na Ango direria ni Raila. Ango direria. Kita ngela Gloria. Raila no ntu titi Raila te droari. Imo. Raila do na power sa indinya deputy president na president. Dirikari ya moi 1997. Au tate karaite me kwani njogo. Babu ndiro bibe nda bionde. Toa nanga na ringe toa ringa kura toa ringira ke baki 97. 27. Raila babu de dirikari ya muungano. No ari na power nyese indie ke baki. Aroye ntobire bionde biya. Yes. Buku adira. Toa dirikari ya Uhuru Kenyatta. Yanchi. Bage danye no Uhuru. Intoringe bia ngupu. Ye Ruto. Ake danye na Ruto. Intoringe bia ngupu. Nauko. Kenyatta aibe to kurira. Ibyo Kachagua kebela ke dirikari. Awa Raila kwira intobio ndibirangire wetako. No ndibi weta Nyanza. Otebi weta Bebtibale na ara balingire kura. Na weta voti bia kyo ya weso. Awa bibia tumire bayona nto baraba balingire kura tibi bakona. Raila ko intobirangire weta nao. So Pedro buena power. Kulingana na katiba ya Kenya bure kana mambo ya Kenya bure ya kali. New count. Ilasima. Bukona maendeleo. Wedo bure kwenda dirikari. Anko ndogori chupe atiri. Kusikuria ranto dori sori biomo. Kachagua ra deputy president na akeri. Na Ruto emonga muno. Na Mithika waziri wa agriculture. Mithika waziri wa agriculture. Ndenda project imwe Mithika na Kachagua. Urapusire barabara cia Mathira. Urapusire Central Kenya ko ngwira ritwa atonie mwera apushire mbere be yokosa na Ruto. Tuenyini eri wethato bakosanire kendengwa. Riu ari na power. Na Mithika waziri wa agriculture. Iro miraya urire Chaupe. Angwira nte agethare opposition agaita opposition na Mithika. Na uri anko bange babeya. Kuske kurinto tukaro abio ni opposition ni Mithika kya kulwa gathanweti tukuthira. Tunte ngwendete muno ni ngonongo ekure kona ngakorombera. Wetho eto opposition ni at least embeya. Bibi utuma kinyama imbrada. Au inyako inkungana nako mukono. Kinyama imbrada ara watire. Kinyama imbrada wa oya te opposition ni Mithika. Na Kachagua. Of course ingobe change. Ke kurintwa miru. Ingobe change ti akiri ta change metono. Ke kurintwa miru baburi kwethora baikarĩtie bitike kuya kuno. Ni Kachagua na Mithika. Lakini ibaugire atire bwana Mantele ibaugire batonya thirikari ne bakahakikisha cartel cionde ikuthira. Hapana my dear Chaupe ito winda ntwire mantu na mira. Uyu woranirie ni ora ari ya mbeca mira. Ikachagua
na mithika na tuki wintwire kuwa TV na inya clip cia gwikaurwa kira mithika igwa waziri wa agriculture lesson zero kuthania Somali bara bagite ruto kolome twari abo inde mithika ekuma ni to go expect ba tuka approach tukaombokiyela mutaikagwe na mutaikagwe na mantu yona yako endotethia ka wako onya muntu yake tiake akwera ntobo ke kure muntu dangerous ke siasa meru kachagwa na mithika antu baki akuimenya ntiake kumenyera kachagwa na mithika akauma mutongorio mweya so inde no to opposition ni oyo ori nya sendi thirikari minya uni ndambi libre ya munya umire kilimo untu munya mantu ya miraya rukire mweri ya 6 kurira ringwa mweri ya 8 mweri ya 6 kurira ringwa mweri ya 8 mistikira munya abwitherie tukore ndaibiru kilimo mithika wita kuo ndaminya inde mithika correct mbi mistikire munya kusuoni munya ndaretha cia kwake ngimura tutethia antu mirabo na bo twanganga na Somalia president achenjwa munya ekoya meri eleu bayara tukwa tubwite tutethia antu bamira ekana mantu atubia milioni 120 cio ya airport ontuko milioni mana 30 milioni nte ntare thaburia mwaka imbesiana aya netendia cia milioni 120 milioni ndona aja kanyana ori tongeria nabo ende uongo kwere ndare ko milioni 120 bia cia milioni 120 o itathuki riu itathuki ende we minya wake otisha mantu amira baba ko winkwire mira ya ingro 2020 muntu wetwa Farimajo Farimajo anganga no miaka ele nante utemura weta Somalia yo Kenya muntu wetwa PS kirimika beria no muminya ari amushoro kethora ari waziri wa interior amuthethere president Farimajo engwa sakiashania koya usaguzi pa Somalia abwithirwe mweri ya 5 2022 mira ya ruro mweri ya 6 president wa Somalia umunya rwarura mira mweri ya 6 munyo ya mira ekururo nonto nengi miaka yana ele munyethwe waziri wa kilimo miari elake ati akoroka mantu yo au mena meri leo mira ruro eko rira mithika umere waziri batu antu bayembe tothwani ndi kwanza reka munya ikakata ici mantu amira bubweya eko yu mwembe weto mweya uici mantu ya mira nte for 2 years mithike kilimo mbeshiro ya wa miraya eta miakera ya dirite eta taniana na 110 ye na mo mithike kilimo no ntoba ko endelwa mbesa ni Somalia bau ekinya tani 40 kinyanga ine tani 40 mirenge ya tawo yonde nte ukethira mirere rwa murimi chiringi manele twetha tukera mithike itubatu twathinire mithike eta narago antu ba miraba ge gotho bena mbia bateathika ndinyo ntoko ne yete kako myantu wa mireba thinire batina mbire twari acio myantu wa mireba ilambu utega mtomera 500 mtomera enge batu mithika bateta kia meza itala campaign batu betiambia wintona antu betu etiambia antu bembe utoromba ambia chaupe mithike kukuma kilimo miaka eleu ami ekwote muntu omera ona ngari tuko chema nyama iditha tutumwitete atore babu tumtutomera no ona milioni 2 ndika tukona milioni 2 na mera uri kundia mera roe watumira mbecha mere wokata ina to tambia chope so ke kure amiru ke kure antu tobori muntu tobori kuire thiawe na chope ke winde basalenji bo bele amunya urombe te dante ntukwe muete munya na wete methika tukolome tobere mantu ya mera barimbi chope Atigo de muy. Hey. Yes. Onde na Gloria. Uria. Onde Gloria tere. Uri kuria mate tere. Tuna monini oraisi. Na wewe yeto. Tuna monini oraisi ohu. Agatwira. Batu horo na adua ngombe chiete nyingi muno. Ina tewa tio tumbo tutende na tolero tena munini ora hizi. Okay. Tudari nao. Alito ngidi kumrotero mekinduri. Yeah. Okay. Acha tutiki kingine moja hapa. Hello the FM. Hello. Hello. Tudari nao. Sare na Timothy. Kumrotero ku Timothy. Hello. Kumrotero eko. Kume goji. Aha. Mbugi kabisa uria kiuria kiaku. Ndio kiuria
kiuria kiri mantiri gatugarura kiri topikiria tukwaragia ndi mwire nachoke no ntituye mirare gitite atiri tije mirare rari kure miretu kire Uriko? Halo? Uriko ariku? Mantiri. Mantile ariku? Nengo kwari. Ira agitongerie ne meandi nagutu. Kagichokera. Okay, sawa. Ibwega ingutikia kambe bongele kiuria ki ngindia uria yenda mantile icokia mimbi ethira icokaniria amwe ngindia kwaria mantu ya ng'ambe kura mantu ya insecurity no ntwari uria twina deputy president ng'ambe ikaura iticoka mbere cho indari ngire uya ngire nturuba kwi barabara na mairo mwankeke na manjire isiolo na ntuku niro ng'ambe cia rutere rwa tiania ciari kuwerua iraura somehow na twena inya thirikari na no yo thirikari ugona tukua ni wita mite aitwa ne acha no witire ng'ambe ciura iacha no yukirie ikaura na igare ochokwa surely kithe twina deputy president kare agume ina ng'ambe ichieta mantili no oria ina chieta no tu chieta ithiata irwa na ikaura piu na kwita daktari pole kukugita lakini kuna ita tuonete kinya drone antu bena drone bakiona bakilali na mikire guru no kona antu tibara na ng'ombe tire lakini tia toko tuka ng'ombe itikumenyekana itikona okithiaga kwingari there yo ikouwirerua guo ikaura kana nde there yo iyukagia ina ng'ambe uchieta ni tontu thirikari timenya ina Ndambongera mantire nyani kiuria kiu na ama mantire ugichokia deputy president iwo wa deputy president no twire ina ng'ambe chetu iwite ikaura tugetheka muno mwite ndani kuma Githongo Dani batu ituthikirite bwega muno na itukuigua ibendereto twitana bwega sana na ituba support 100% twina twi wananchi bwa mbere mbitikirie mbuge no ku atiri wa cheupe batu ituonete uria siasa cia miru cienderete na itukombe atongere ba miru bonde bare ora bakitirite ngugi wa cheupe na compare ndi atongere ba bonde bagwita ngugi miru bau baitete mutongere ora kitukuona mutongo na nkoro na wendo na wiru bokwendo kombwa miru no tedia miru ingava na mutuma wa cheupe na woni ndari thirikari ne kawira mwangaza na rastri ndejere kwira antu amiru ati thirikari uetabui na wacheupe ankwire no kwe atiri thirikari emiru no ntukawira wengo na tutongererie na twira mithikani umui no una toni no umui no ngiria bionde areta thia confirm ibibie nengwa baragwatanire barabengirwo bonde ugachagua mithika na kawira bonde mumero na ibengirwe akeza kuangara tanya bakanenkerwa meru ezi rozo wa cheupe ekodira thank you na ngeviria wa cheupe batu getomi tugakaria mutumatu antu abameru jegia rere riko ato tetekiria kana tutenda entertain meru tonya kinjare ni mbi wa cheupe na batu turi antu baimenti wa cheupe tuetere te atongere bo bakuga ni opposition barete mubira jo kona tuetere wa cheupe tukaringa kiumaria nonto omutongere tukamudura kuringa na matunda jara tuonete ja wa cheupe tukakera bute na kama katero kiti aja meru teja kure meru badiria wa cheupe na ni meru itete bwega thank you bwana Dani mbere na ndampongera kile mantire kenda lakini mbere ndani gwetikia maoni okarajo kuringana na ara akuja area maoni jawe na nde kuga bariment nyande movement na kuga mtu na gwita ngo ndenda ora mantire akuga kinde kina gwita ngo 1 2 3 kutura mutuma na gwita ngo na ndo tuiro na nde batu turi ageni so kwa ampume au so mantire deputy president ujo kwirirwa ngidi na uyo mami wetu gira Dr. Sara na ari munene wa interior ko uteka au arumete kwa
aumete kwa from nowhere kou nakarite tukatara kipindi kiki kionthe kia miaka ina na twire na good position una ituchokerie mantu jaja ng'ombe tuntu itwire kura na nukuigwa ikura thai iraurire nyeoro ka cheupe mbere ntu baraba bai ng'ombe mbere pole ti wakinya kwetu ng'ombe ni yenyewe cia tiri tanto batiri na cio kumwa chungano cia tukana cheupe gwethere to gwena thine wa baba ng'ombe itari na winning one day mwathiriwa ndiraijwa tutete inya MCA na ntukwa na itwithiritwe twi ndwenwe kung'ang'ana na security ukwi muno operation ira bwitha cio Samburu na Isiolo na inya thai no baiku na ng'ombe cerika bwimwe na ntu baira na ntu bai ng'ombe na ntu baita cia no imwe cia reto kangeta inge cia ndo murire ile singi operation ikiendelea bora cheupe ng'ombe imwe cia kwa watu antu baita mwaka bakinya kuratha na polisi kurwa na polisi baichuna na ng'ombe na cia watu ke isi ditoroke mwamba sibwiri wita antu amwe ukena obira wandikithirie na alama ng'ombe cia kunti gucio tebo tumba wita tota ng'ombe ituna no na itwire singi antu acio icoka kente cio so utaratibu bora operation ni bwitha twitwire ko bwithwa antu obetu bongo babunja ng'ombe ciiko watu kinya mtu umwe kwetu etara tho kiongo pana ng'ombe ng'ang'ani na antu bako baile cheupe ulindo operation ni kuendelea lakini cheupe mugala ero amuge na haki yake umpe utamaduni bwa antu bara tutureni abo kuya muntu bukaratha batano na bangi banokona beyete kuya so imantu ya kwenda ntiri muntu nyoko mu mutongori okwengo goromba to kwengogora yo mwingi okomo ukanganga na mantu ya ndina kure kuwa wenko ukanganga na mantu besko no ntuko bo tamanduni bwantu baratu tweleke nabo na ke mumbere wande tu irete tumairo na araba na chanji otwiyera ng'ombe cieta nene muno cheupe ni muntu mutindo anari arane ata ng'ombe cieta ango ya ndente kwe mwende muliongi na uranda twete komu mwanga wetimiru otio nte akinya mero ima kwe na ota akinya ndako miru ira turira angongone no ni nkai muno kwe na omo inya miru bakinya bantu batisi so se upe ankwenda kuretera mpango yo security kenda iromi na kutwika ote wamba bakabwetheka niyo mipango ukwiwa thai kuthithwa na tabwethetie menye kwenda kumenya bwana mantile are ukirikira muntu are wachokia no kimo metume tutira umara kimanga na wiri mwathiriwa yes inyekwa era nene 80% rwande tura kinyami undekwa tutumara kimanga utonga bwako ntingoroba mutindo akindi ekangiri antu tutira umara kimanda nura muntu akuria atiri yes itukua tuna the whole deputy president na antu bara ibara twirigaira muntu arua bobuthithike bukathithika tukoria atiri kayo costing antu kwithira baiki ng'ombe itaruyo na still itagarira rejuketu kidogo sana litekomba utethi mwananchi waria muntu kiuria kana orwa mwe change anya na ipo ndakwira atiri cheupe operation no ntoba kurikaba ng'ombe ritu ire kuiywa uri ni queen ara Samburu na Isiolo askari ba karibu Eastern yonde na bari baba ingi muno na banjiriye kurikaba na operation yanjiriyo shara matunda ng'ombe nisho ni wati dakana si wati ikairo itwire siji ciena meri na ntuko ikaya ikachoka rwene na inyatha hii operation ni wethaga so bila bikwendekana cheupe kubwithia mikakati endene kwiritika ijo etwira na yongo gora kwa mfano training college we woko iri oko kende tetheria iri oko njirene yo araba twire kuira askari bungo gore course special kina everything na drone bakomya ba train mantu yo ya miankene SOG ikikwenda we kwantu kwetwa makinya ngabana wa Meru na function security ete county mantu ya national government lakini wewe team to national government na county government
rira kawira ethire ngarira kireitwa ayanite mwendo muru awithindruiro antu babonere kuthoke wetharia twina land cruiser igiri na askari 52 bakorwa mushara kaunti yetu na baka ewa mauta ya ngari u ikaunti yetu nontu nthi yetu ni nene ngari imwe nara wa kinandoba ni ngindu muru na ukue muno ngari ekwita bori na tigania east na west ni kuthithwa na askari bange 22 ba na boba employer ariko be kwao so bila bikwendekana chaupe kuthithia mikakati ya security ni atayomba kuwekera sulu meante kuwekera usalama bwantu kwa muko tetotethia ikuwekera usalama bo bwatuma mwangaria na beto bakorwa yote wamba onto bo ngombe bukoretate bukoro bwithika so no mikakati ire kuthithwa thai ni nkomie mantu ya etate askari bo bangirio turino askari ngirithano baketho bongo no ntu kurutu bakenda security so ndiwe kethirwa uti wamba atuetikie pengine Cheupe, I would like to say something kinyato kethia kuwa yeta twite tuthiatireni na tureterwe ngambe ite aciambiria kuiyo ruari na te akwendi ni ruari twambiria kwithira twina yumbe kana antu babari in the government kana twithire nya twina muntu munene the deputy government I mean the deputy president ito bwiri goria kuma ria ngambe iciambiririe kuiwa surely atongeria batakara nthi boria ni mbibi to makuiwa kuma ria twambiririe kuma ria ukwa twaciarirwe no ukwa twaonairwa ngono cia bakamankura ingambe ikia we yeta njireu so kuma riu ri ni tontu nothing has been done has there been a bill kinye sponsored by somebody bakuma njire miru in that parliament ba wakati ikire mbile uye ithire law baba kethe abakebwethio nano na kwithire this is the action to be taken has there been anything like that so na ye thani ete ku itobweri guria nabo atongeria bara baikunene no tututitwa kurara kuwa ngambe ikuibwa and then tuko weito ikira mikakati what mikakati twabeta for a talk beta wa for negotiation beta wa mediation tuko watu yetu there na mediation tuka mediate baichoka kwori bakaia the same thing when I was doing mediation with the Somali war fighters baruya boya bwakaranthi methene boetikanirie bore Addis Ababa boekinya Nairobi ibambiririe kurana Mogadishu the same thing okay ya kwitha kutina law law egwa you break this law this is the action to be taken miundera nie na unjire Rwanda etethimi atubake ya kuthimirwa muntu akanenkrwa yawe ukaya kuinterfere with mine kakwendi then I will take law but ukethe ikeni antu batwa kwethagia kurithia the same place atongeria betu led by the deputy president na bwiri kuria what is the cause yes mpaka ukienda ba solution ya kuria forever exactly amboria daktari na mantre nonto iboba bali cross kirenta tu au ngombe for the sake of our community na chance for when we komenya tata iri uchando muru na twatrimana na ngombe chere kipya saiwa chiri de tumundene ameru na batina haraka neni bo batakomenyi kwa nubari abakorigana na ngombe tebatera kwa dikire jare ankoria atre inyo ibukona jage nto cha conservancy kidage solution miankenera yetu nonto ntarete isiuru ndathire research ndone isiuru inyi ina conservancy nya nantiga wa lamentation cha ngombe actually chia tu tonya no gwa twika ko kabachwa ankwenda chope ntia kwa ribo yemu mantu yamwe tia ko la deputy president mantu yamwe ibowowa ni hata tongoria betu uti nyam umwe waendia ku mushwanda yokuwa bora kubwiri kukarika ngombe ciyo na itwithiritwe twinabo so woni bibo tomo ibwanku ngo support ite aita face the new no tutikora ito in 27 tuone biombo chenja bila kailemia atombete kuthithia kose okay akwithora mantu ya deputy president no Kenya so ukakwithora ni utamaduni bwantu bubuthuki bara betu na uburi kwithora ni utamaduni bwenu kuya ngombe butiya ngombe cietu ringi baka tukona bakiringa metha bungenera so chope bara my brother kuwa mantu ya conservancy batu nthi unenyire ni yathirire
population yetu ni mbingi mno Isiolo yonto ba conservancy Isiolo anto ba Isiolo mbwa bate kwa ngirima na population ya Isiolo yo na ndi yo ni nene Kilimeru ndi ya Isiolo imendele ya Meru na nukuona be yako no kwetu so ndi letu ndi bwini kubangwa usalamu buke ni abunge boba eta baka ngangana ba kiloke sheria uti ngombe bwiri kuma county ingi ta county ingi mandu yombo tuterere lakini ukawita Rwanda urithe ngamia utimo Meru ngamia isusu yuri bari thite ngombe cio kambela Ontunia huyo ntukuibondo mamna bwandiaria ibwetha baretha kia mwanka laza thorio ngombe ikethwa cie kambela na itijwa bakeira ngombe cie kandebe kwetu ukethira ngombe cio cie na itie ombe itijwa bakeira ngombe cie araka mweli na kwa borisi so mandu ya turiara cie ibi utoma chope ngua atongoria banti baeta atongoria bomba kubangania mandu bweya ti muntu atwira akirira kuiro iro itijwa ni aeta akathithia sheria ikuriiriria mantu Kenya na Kenya ondo support mantre 100% tungiatongere barabe kubonda thai bane kabisa okay kata jokia ka break kadiri ngoro to jokia ka break thank you so much kata jokia break kanini mutegeri na muthikiri wa Thire FM itu chokerete kagita katikura jo komba kuthira kumaruka mitambo na nikienda tutena rwariru twina mantu maingi sana jara tukwenda kuthia tukuthomithia tukwena arua tutiraya thirikirinya nende twakinya nende tukwambiria kwa hivyo gethero kumaruka mitambo na itu chokerete kagita katikura ja Tatua Instant Wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na Marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua Instant Wins na Daka. Good evening to you. Karibu sana. This is Tatua Bonanza Live and I go by the name Chris the Bays. Okay, nini unafanya hapo juu? Nafanya kama zile za kwa duka za Wahindi. Sema jina lako bwana. Ala matope. Jambo sana jambo. How's your weekend, sir? Awesome. Yours? Sambamba. Hujanyoa ndevu? Nilinyoa. Wewe ndio Manoa, Elisha ama Musa? Asala sala Chris the Bays. Manake mimi ni Abimeleku. Oya, karibu sana kama kawaida. It's going to be an amazing show. Kumbuka iwapo umecheza Tatua 3, huenda wewe ukapigiwa simu leo ukapata kuenjoy something nice. Oh yes. Something amazing. Something awesome. Something Something bila shaka kuna watu wanauliza, "Hey jamani, how can I be part of Tatua Bonanza Live?" Check your video. Jonte. Mambo. Poa sana. Poa. Na kwani Roba kwa wapi? Roba yuko siku hizi aliondoka aliyomokanga.
Nilikuwa nafikiria aliamua kuacha kazi ya boda juu economy. Huyu aliomoka. Sawa. Hata sisi tutaomoka tu. Manze mimi niliomoka. Nilicheza tu na 20 bob. In 30 minutes wakanitumia message wakaniambia nimeshinda 500k. Nikaamua kujisort na ndai hapa ya biz bana. Mko na simu? Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2000. Get your wins every 20 minutes. Tatua instant wins na Daka. Pigo zaidi na kama Tatua instant wins na Daka. Multiply bet yako mara 5000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna laki moja. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata nusu milioni. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2000. Get your wins every 20 minutes. Tatua instant wins na Daka. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Awole tiga gutinda kuigwatia thina ni gitarire ukaigurira bikibiki na koguri kanini na gutiange ni ndene mutindo jwa kangangi aria kwijikeneja kwa Ismail Aribi aja ujo kwa Ivan wakinya mutindo jwa kangangi inamania na kijara kia Moi weje ogure bikibiki muthemba jo mwega jura jwijikeneja haujue ona kethro no kwenda muthemba jwa tuktuk tegera ure gwita tegera ure thongi nio eu na bikibiki cietu cina warrant na koguri ni kanini kiria gikwendekana kibande KRA pin na garanta umwe weje na deposit kanini ugachiana na bikibiki o au twina bikibiki imwe itenyunya mauta inge na cio kainunkaira mariga ni ati spare twina cia kung'ana na ni bikibiki cia kinande iria ciumba kwithirwa cigikamata mirigo bwega turingira thimo ni kendo komba kuigwatira namba cietu cia thimo nicio iji ciandikia ukioni-ini giaku etagwo Ifan.
Karibu ringi mutegeri wa Meru TV na muthikiri wa Thiri FM twese nambe kwitha tukiaranĩria rikana utegerete mubango joro muri wa siasa yoyo kwira ntuku tionthe se Sunday kwambire thaa 2:30 cia utuku mwanka kithaa kia thaa 5 na tugete nambe kwitha tukiarĩria matuka thumba yara yatuegie nikenda tumba kwitha tukithomanithia na kinya kumenyanithia jara ya kwitha yagita na mbere kwa hivyo tukicokera mbetikirie ningwate SMS no ijire yake kumurutera Facebook kwina mtu kumbira arito Lilian aribira say hi to our incoming women rep Dr. Asarante kwina mtu witwa Tesh arimbira Meru County needs peace more than politics that are being played now. Church should also be given respect at any time. Thank you so much. Then kwina mtu witwa Naril arimbira Meru County needs to wake up and see that the game that politicians are playing on us. Thank you so much. Dan, hello Cheupe, salimia viongozi sana. Cheupe, it's high time now. This is the time that we have a governor and we will not tolerate Mithika Linturi nonsense. Juzi Mithika alikuwa waziri, ile kazi alifanya ile kazi yake tuliona ni wizi peke yake mpaka akatuletea fake fertilizer hapo Meru surely, na alikuwa anajua atakuja kutuambia tumchague kama gavana. Tell Linturi Meru County tumemngojea sana umo mpira chokona and Meru County iko na one term na wazoe gavana wao Isaac Mutuma Twethinge because Meru County is at peace now na tunaona maendeleo. Thank you so much Bwana Dan. Then Asha arimbira Gun kana thine Gun ni mbete kuthori thine nene sana ndene county Meru. Kwina mtu wito Tosh arimbira mawe massive tuko locked. Salimia Cheupe sana enjoying the show. Thank you. Mtu wito Alex ariwa watching live from Ngongwa Cheke akawa hapo kwa Guns kufunga barabara we know ni Guns wa serikali why block Gachagua's caravan whereas we are in 2026 and he was just to come and talk to the people ama tu mwananchi. At the end of the day the wananchi ndio wata decide and with that blocking of the caravan it shows that the government inaogopa the impact that Gachagua akonayo. Thank you so much. Kuna mtu kumbira okay, kuna mtu kumbira mantuja kato kana mantuja wamba ng'ombe aliwa hiyo issue haijaanza jana. The government has the ability to declare it a national disaster and put more reinforcement into it unless they are part of it basi. Amen. Amen. That's when I say amen. Yes. So aliwa bati kwa declare the national disaster kana kutuweke Kenya baba part yes and this they are part of it. At the moment the Meru politics and leaders the bar is too low. I miss the days of Kinakilemi Mweria and Gitobu Imanyara. How did we get here? Naril kiuriki ntumba uchokeria. Then kuna mtobera what is the position hoping to gain opposition hoping to gain by having Kawira Mwangaza on their side. Okay, sawa sawa tutakuwa tunaangalia hiyo. Then kuna mtokumbira it is strange I think that Peter Munya was a no show was a no show during opposition to kwani kuna file mahali anaogopa ifunguliwa ama vipi. Ugato chokere kiuriki bwana Kanyata. Absolutely. Okay. Then kwenda mkutokuwa Mukora Linturi tunawangojea na Kawira Mwangaza wake kama mpira wa kona. Thank you so much. SMS ni mingi, endeleeni kutuma SMS zenu. Ngeta nambere kuiwa watu ori kweja. Lakini kwanza kabisa kwenda kintu kwenda tutha tukiumarukara tukarikienda tutonyera mantu nyangi lakini kukyo Sara kwenda kuongera kidogo tu na ndake mo akembere mbumaruka please. Tian kwenda kuongera kan kwenda kwaria mantile kwaria mantu maingi aikathakia bothirikari bwithetie na kiwa boetete kubwithia but mwire one thing onto batu to in and out ya yetete kubwithwa uyu onthe to promise it like heaven on earth ikatukumenya ito promise rweyo na yatabwithirwe so imwaka yumwe yotiere yotukuria miake uyu ontheri irato promise rwe mbere ya nukurika na bottom up. Yes. Bottom up very muntu ina kioski akethe ina nduka mtoro etethagia bikibiki by skiri akethe araurire nyangari. So these days poverty has gone lower than it was in 2022. Ndona antu baina thiningi rambonete antu baini all right now. So kinya tukiwa itu waka maruri iba auto wakira maruri
One thing that I think we need to address, na niyo kwenda to address more, otie nde ombegia kon develop. Okay, the education sector is not taken care of. Otie nde ombegia kon develop. Okay, the health sector is not taken care of. No, nte uba produce ambi the input ireta into the economy. Yes. No, ntuke the awe na ntu baba achie ina economy can grow. No, Okay, the awe na chia we na because they can't proceed with the education. They cannot innovate. There is nothing to innovate. How does the economy grow? So, ibon kwenda kuria kiyare, what is their priority? Priority imaruri kana iko make sure we have health population. Bake yo tu rabasha. Wende barawurenya, it is not working even in India anymore. Na ino kuona tuika kinya kitheiba kwenda kubwithia level 6. Level 6 itakinya. But before level 6 is already implemented, kantu betu baketha bakithira na atatu aita. So monthly the government has failed flatly. Kesha ne wete kabisa no ke ya kwa mtombe kia ukirerware au actually it is the government is doing good. What about education? Education is nani kidogo. Nio education nio ngukwira wengwa nukumenya monthly. Nukumenya right now waetakithia in universities ira tukwito ruorete university nyingi mma. Next to the university kwina slums. Ciaruorirwa ciana barabaremerwo ikuthoma baremwe nyani kuona mbeca ciocoka bakuringa irathimu baikwira mpeana we wire aweta thukuru ri indifire 2 years ago no ndo bwa kuremwa. This is where we have a total failure on our education system. And instead of seeing how to do it ni kwethia gwira antu iturakire nyumba ito abwakire nyumba ito abobwetheria marure. Those things come second. The most important social our social welfare ya antu baku no make sure they are healthy. O make sure baina bia kurea. Right now we have people babarara bate kurea, there are many ino ntu bate kwa afford. So iro mbera thirikari yenu ni buima mantili. Okay. Drikarema ombera kwa au on education ko ngwa kuri Dr. Sara Murombi kura yani oningo itekeria ndekere myoka nyata kiromba giteke MC ngwe. At going forward mbeche each county and MCA chia basari chibatere kwa consolidated ikakireti kimwe. Exactly. Dr. Sara no gotikire chia kuchia ngafu au women me. Definitely. Because definitely kore gintu kirekti na thine education nimwe apart from the capitation ye kwa list ote ato mujumbe na mbeche cha basari governor na MCA na chio women rep na chio mbeche chio presidential basari nyayo leo na chio nde irreplication duplication mwana oro kwa wa women rep mo kwa MCA mo kwa MP mbeche chio nderi thirikari tijukie gekiramo kithomo ka free kuna kuri kwenda kuri bana kanyata katu for example ba gwitikiria sikiro kithatine kimwe yona mantele wire Kenya turi aho shua wiki nyambe tira cie sikiro kithatine kimwe ikethera isina mtoko oversight mbeche uba make sure aritobara babatere kutha bai findika mbeche uba ko findika no tuno kuona kinya sie mwanya owire no trima aritobara ninde kabisa bando muritoje na ukilo ni MCA bando muritoje na ukilo ni MP bando muritoje na ukilo ni governor getumi no tupwa connection maybe we atenda connection yo mukinyithiki governor atenda connection kana ta supporta thirikari no kure kiuri kiega yes au sure we kuri atiri ai mwana karumo njoka ri kauraga mwana tugambe chiambe chie kwa mwe cie kwa mwe kithomo kia free kitimenyethera mwana no cheupe we school kana Dr. Sara stairire kibaki mwana orokeja school wonde akona kithomo because bechira nande me athinera nyingi feeding na mauku no kwe program direne ya Satan Rona aya nite mbesa skuru but mbesa uchi skuru iba account directly to the donor but bawete ne ana bara bai thukuru bare mawaikuria
ibo bare awana mbesa ira so ti mwana wenga wa thukuru eu no ndo mbesa ira chirio ana bara bonde bayo mbesa ira ikerwa this one ire at these kids bara bakuremwa utekeye kuwa kwetete kuirana from somewhere else but eu nio ginya tukegwa kambesa cia consolidated no mwanka kwithe kwina framework ya bombesa iyo ekaikirwa otherwise inyacio ika misused so if we are saying that's a route we are going to do then we do a framework and that framework you know ilelwa yono is it now watertight kinya yethe na corruption non to corruption egeyira kyoria keto bweri koria ibura mantela wire awire we are in this country we reward and baraba etatea baraba support nende go kwa bakenda bo mbeze iritwa baremwa batenda sope no kankendelea korombera mheshimiwa Sara aite bunge uni intobibi turondiaria imbanto ya bashari mwana nasiari na ikenya asiariri na either inyango ko kana ntu bangi ba contribute kwetho atwendeje ni fair weto tulia maru na mosiari oge koretha cia kwa mheshimiwa arombete bashari it's not fair imbibira cia bashari cionthe cie kwamwe kwa mfano daimbe counties mwaka yu uti bashari cia county ni rariterwe nyata kena kuthoania ta MCA go best ni choketwe man control andiria ni bonda antire tena ngaye shokwe county siba chunirwe mbasari lakini mantuba kuria atiri weshimiwa bora kanyata au county ndetegeria sieta tunyita eta noge yetegeria weshimiwa baba bunge antu akoretha kwa ndidi nyoro na kuthithia imerep ntiseke baya nake sio ntona utewenda ona kweta yeto muno bena sio imbibira cia sheria baende sheria bunge nera bakelukia bo ambishi cie kwamwe na kithomo kiuma kiothe kuma nasari ankoira getumi bwana mantile because okay otegera thai kethra tu for example ni MP kintu kire ya gwikumiria kianto kana kibera na gwita kingwe ikigina kiu the women rep the same case MCA the same case na tanto bakenda mbejiri ngani bakenda ndiko gwetho atwesha kuratongoria batikuona mbere uni ndi mutongoria antu ambe akola monte ya nite mbasere ka empire nite kithomo gugituma kiotheri ngithithie sheria kithomo kigoma kiotheri kionthe kwati gote muntu nduro goro laumira kwethora nte mwete basari imbibi kuiria weta wendekandi ciangure muri uyu mbeci cie kwa antu amwe presentation basari anga ngabana basari anga basari anga ambi na nyambe cia ndona baraba kwenda utetherie giromo antu akutuika cukuru mo botetherie nabo baekira mbia cio antune kithatine kimwe ikathomethia na free ko pimbo nete ana baba ingi na baba ome baurerete nthi no nto bakwitho baciari ki family to swesa na batena connection mbwiresa upe awita middle school bare oya mbere boya ari tobo boya lakini betere ari bao betera akwere ndi wenga kwa kanya gatwoni bana batumba wethate o report baba ti report bati ko report kwenda na uti structure rithe tu ekuthia atela yonto atari reportere imbi imbesha churite ko kakate kwenda cukuru iri so baketera bakona mwana ngania no ntu ko tina kitu nyanturene no ithote imete ko no eti middle school oke ukatho no kumyoka umba ko endi oku ko wendi no ntu kumyangania atendi ngeta koromba kanya kaiku imbibi utuma nthi thirwe kariu na mantu yatika yangeria thirikari kinyarira mukoro nti ari muyumbi ni bia ongairo ikwaya na ambassador ke sheria kaya bwithirwe ntuku mantu ya ambassador twetherate tolero yo ibo tombwan ndira tongoria baeta bungera baba bakuthwania na antu bakumnyimbi baeta kuthithia bari kubwithia sheria bari kuona imbi babwiri kubwithia ti lazima chope muntu ekwa kwena mpara buburi guthobo ki plan ni atatumba kwethia mpara egathira nima na atatumba kwethia antu bakareka kuromba kabisa ukia kwithoro babu bweta bugwethine ringire nturene na wewe wina weso bweta kubwithia sheria akurita thine nturene imbi utuma wetera thine ye yakenda ntu be yakwa ku kuromba akendombo batha actually nyote sheria kwenda kuthithwa ingudu iri urite muntu fancy uchondo te yankandike katiba isindf nende baragereje kumeanka kenda nande sheria emigeka onto nijure ejire ifansi cia women lab
funds cha basari cha MCA via county government of course ECD na vocation training sicho chao kwa uteka pase tumbokuwa kuno basari kuma funds chonde kutuno chiankandi katiba goodwill ya presidency alinde leadership yonde kenda funds kwa consolidated inyite kwenda manto amaingi nonto arachejirite kuteankandi nyake katiba. Thank you. Kwa kiuria ngori mbere turorerwa kiuria rukia bwana Peter Munya kaindile tuchokeri kiuria kiumbe mbere nguchokera ndenda thoma message ndo fondera WhatsApp message mune thomera miru munene oriko Peter Munya guchokia kiuria kiu ari amantre you see wandika kana wandika no amantre utino density yo question uranku unro ro kiuria kia Munya rio ko ro kiuria kinde kina kia mutuma ntwethi nkio tukigwa ngitonyera ngokora message ndo thomera miru Anto te umithoma aenda muthoma nontu no wi are anda mufowandira wati kiuria kiu mbure nguchokia kwenda gwa message une munene guchokia kiuria kiu akurwo ni antu baba ingi kwatango kwenda uthoma message wewe engwa antu ende miyo tuwetegemea munene wo buri kuthoma tegwetekia ate mantre menya Tethina tuthomere message bwana Kanyata utino ndeu ndi nyu ngutegera ambikite thimu kando tegatange tuthomere guchokeria kanywa imichokie nyende afere rare DCP muntu turonere munyo aipatire ndo PNU anyama thakaru otiramonero for some reasons kuona bakibanga bendi sondari no turi na wagagia batronere kwe fit ku approach party leaders bange kire involvement ya kwe candidate na mibango kwa munene was not party atried the informed na kubangania ntariki cha kuja Meru tu chonde munene awashwa Meru very soon bakeja na tuaingi na like minded so that's why ibyo toma saupe kwira atiri antu ba Meru ibaithie na muntu uthomitheka na Kachagua ukakwithwa bai operation imwe na itorene beke si bayamwe yes lakini Meru batemya kuyania bayamwe so ni antu bate wetekania na bate bwiri gwetekua ni antu bakarea wetekania bongo kinya batu tubwiri obetekia ibare amathakarua ibare na mitheka ibare amunya ibare amatiang lakini ano ntu Kachagua na andirie ntu Kachagua mitheka iba kwenda kwaithia mulima iwo ibokuwa Meru na mwanka bakatharu ginya munyo bari no ekesi ntu iba kwenda kone nibo bakuwa ko bakuwa Mount Kenya Kachagua nero tuo mbere kwithirwa deputy president kinya bakaranja despite karanja na arikuo na araita na mulima yurendelea so ibi utuma mbwa chaupe Kanyata akwa bobo ya muno awera ya DCP lakini barawa nindi na opposition united opposition no kona munya atari kuo arua atirari kuo atongoria bange batirari mbi induke akwithira nyumba ya antu bongo na iba kuibeta nite bate wetekania mitheka ari ta kiruma munya obuka ngata kuwa ida kabatari na mipango ya lakini mitheka ro miara aro ya kuiba wita ke president utuko muthenya bakare ago ya kianine na aro opposition ni ibabe amuthe no aratakire imunya kose arua munya mitheka arua munya airethia ke thirikari no nto interest yake this opposition interest ya mithe ageta akiwa munya akagorethia ke ruto akugona ndambuke akugona daktari wangu hold your horses. Let me say kendo summarize you when I think we are talking from the same script. First of all, kuwa affair era DCP. Yes. Na woni mbwere the opposition but in DCP. So it means kwe bange kwe chama binge biri in the opposition bitirare ke tuereko na not necessarily PNU ake kinya Jubilee batirare ko. Yes. Na kinya Martha Karua batirare ko. Na babange batirare go ke ya kuona announcement ireri ne ambi ne DCP baba organize that event ke the nirare twin there twin there ku organize baba organize nimbi ne officials bambi I mean ni those leaders bambi ban DCP so ke that is in DCP why do you have to come and create confusion but at the end of the day itukumenya kugeza kwena united opposition candidate and how this
sombi ni antu baeta around bongwa bakai popularize kire antu DCP ni athirerie yo maybe before the end of the month bimbi PNU na Jubilee na baba kea nio na hatu tukea around tukira antu tuikuo na me ask you daktari antu baba gweto United Opposition kirele man language kana language njira mwananchi wa kawaida mbako elewa arerewa ni antu babo apart from the UDA and the ODM yes ni antu babo ndebejire amo bairinganira na baba tere kwithira bai kintu kimwe yes na ara bareta bageta kebe kintu kimwe not necessarily not necessarily but we can divide ourselves we can say we are talking about let me explain United Opposition is that we are all of us not happy with what is happening. Yeah? Yes. So in group where we all of us know we are not happy. And I don't like the idea of agenda. They have an agenda. The only thing that we need to do is to come up with the modalities of how we are going to have a candidate for each, whether it is the presidential to whether this is the opposition candidate for the presidential. Let me ask you. Now, how will that happen? It will be through the popularity which we are all of us trying to gain. Let me ask you. Yes. Give the same question. Burugwa Bukenya na one candidate. Yes. At the end. Igoro mathakaria akiaria rariri na muramo jwawe na uwa unini nkamwe kurura ukwenda gitekio president na tuwitikia kurungi unless akaumira. That means joi mutimamo jwawe. Weza Kimatiang no flag bearer wa kiama kia Jubilee. Weya Gachagua ichono ugina na kanywa kawe au akethirwa ari independent 100%. Katwa assume akethirwa ariku. Aya, weja rutereno rungi kwina Kalonzo Musyoka. Urore 100% kinyawe akethirwa rungami gitikikio president. So now the question comes here. Antu baru United Opposition bari. Yes. Na baru barenda kuita candidate umwe. Yes. Lakini tukuona kwina uyu 100% na kwa uni kethirwa independent, no kiama kia DCP on Jubilee na kuwa, Martha Karua na kiama kawe na kuwa. Does it mean antuba kinyethera bakwe baki United Opposition at the end of the day? Do you think antuba bakethera bare amwe na bakwe wokenda okinyukira ongi kenda gutwika bakarita candidate? Yes, let me tell you anata gukethera gukari. One of the thing iba kumenya for sure bakethera bate united. The government will come back or UNDA with the ODM the little people who have baraba nini baraba ODM barare confused be ya ruterero enu bakethe bai baruterero UNDA. So now torie na ate antu babonde bagua woni no mwanga nkethe ande ikuo no mwanga nkethe ande ikuo kila mtu nagua nkethe ande ikuo however ke ya kuthikira bobo wete bonde kya kwiwo rwami akimenya ate they popular. But we wongo with the popularity of one candidate who represents the opposition. Now at any is you popularize yourself first. So okay, right now as I'm popularizing myself first before I even associate with that party. Emberembua anto bamenyente nwe na bamenyana what is it that she has done, what is it she's going to do. So that niyo kuona tu aikuona yeta chiontheo iba kumenya to ina candidate wa Jubilee. Wa Jubilee ariwa woni ngai popularize mwankambe thire ndende bene. Wa DCP no ariwa nani ngai popularize mwankambe thire ndeko ndende bene. Kioria geto bwiri kuria ne ate atukamenya no ri kwabo akethe anu urwamirite nwe number 1. They are saying kukeya kwetha kwina scientific method. Era bakangiri bonthe. We do a polling or we do the polls. And these polls will tell us among all these parties babonde babokuira onwe bombekia kwendia. Bahati bakeyo garande methene ba select muntu. But onwe to select they will fail flat. So what was saying? Kyope mbere ya uma wa ndionge munyatirare kuo. Kankwira oni minya antoba metheka ndekuishi muno. Metheka ribe ire tuembere DCP finance ora munene ari muntu umwe na kwendete ke muyumbi nte kwende no wali tembeshe be kumia bo mwezi bo ago finance na kwende kila kitu daika bo mutanja ngweya metheka na Gachagua kwende position inyante agwete DCP mbere ya odwa kena maoni ya mekena no ethore muntu umwe yo tongoria antu imbiwe nabio mbicemania okwaria angogwera bibeto ke barare abo
ni mbecia no kuritete kendo thano microphone waria ko bati kuruta mbeca kendo thano microphone utu tongoria mitheka na Gachagua bati walela cio tongoria Is it commercialized? i commercial ke mitheka na Gachagua i commercial ibi utumawona rira barari kisi ibarari bonde nonto batina control enariko munya nae naona opposition yonde ni ari nao lakini be yete na kinyari ari ingi lionge uya sherere tu nonto ba mitheka kuwa bena Gachagua go bake abonga bakiwa Mount Kenya uti mundu unge bakwenda kuriko kinya munya be ya mero munya atena kanya ka operation kwaria so ibi utumawona nonto mitheka na Gachagua manto yake ibo i commercial barua itwa twengerwe yakakwingwa yakaibwa bambere kwingwa kinya karanja nengi Gachagua andirie munene gunango guna mantu yenu ya DCP yangu utethi onto inyo otari line neu ithi kiondo terare akio kiaria nkubu are oni nto ibongo tripoera kinyoga lelia post ira litawa imbonete ni united opposition yiyete But yande ki DCP erande bena indi bo bejire ba chenje nontu ba kweya kwe andire sope kusibe ndako ya bakienda cia begesi bogure kiumia kira twetete twetako miru na turita twende tu opposition united opposition yonde lakini nontu bo mithika ukoro kubo mithika Gachagua bakwenderia atongoria Sara otugo winti opposition lakini kwa Sara mutongoria omweya antu bendete ba mwakura na aya nerwa bange bakarija we kwethwa kubu bendete Sara nontu bo musimamo yurambona na utongoria bwawe ngauwa Sara winge kure yekanirwa na ba mwanka thaiba kuromba Sara ndingira kurekwa kinyetho ado opposition ngaona ari usiongo chakura ti opposition mutongo so mithika nabo bate olelia bu barenda na Gachagua bafagia Mount Kenya bekire bibaraka bio batenda mutongoria omume no kona ki nomination new nara kugatuika nara baka region niko tuike ni DCP kuri tanto inya Sara na menyere no withire mithika Gachagua na bakalonso na kiama kira Sara ne kuya kuroma kana ngaro mena independent no withire baka region mawendeke ni Mount Kenya East kana Central nekero DCP noko nyamutongoria Sara akaurira ariko so bibo tombira antu bara kanyata baba de opposition ndiraringi bibia orwere kiama ke PNU kako twikire batwe itu region Mount Kenya nerite na Njivili mwanga kwa tika batwe MCA bara tonere no Muthara no Karama aito arabana ibana no mo no wakinyukirwa ni mama onge omuna na Kavira ndebaici muno ndo indare PNU so urira we musiasa uburi gwitho kyolela cia antu babi bakwenda ri barua muntu na wate ko so Mount Kenya tukiakoreka kawatu ikashagwa na mithika atongoria barabeya barurira uno ndo mithika atenda mutongoria onge omweya so nto bendera bu ibo bari opposition ibetho bairithetie mithika na Gachagua okay thank you bare mankore munyata rongi kura ndhiru na to na MCA bana itwa chumitie mono nundu mathakaro ende bite president atarinya MCA umwe dinere iri opposition na inda kore kaire there is a lot of government in opposition and vice versa ntuire kugo na kia tumio kwana nande mitheka akigeria guita mubira gera akiuga munya leo imbichera ringwa baikisi photoshop akenda kwa yate menya photoshop imbi ito ambiche munya na president cyo jona agara gutakira andu na nago twira mitheka ito mana ndo koruto ato magerito na mutuma ikira ni kwere na mbike tungugatire na kawa na kwenda na depression yomba kuma nyando ndo mushoro ko karaya na mwibiro kaka nitadirie tungugatire inera twenio opposition miru imitheka rinturi inera twenio opposition Kenya igachagwa antu ba bonde bomita kiunda baita ngobi achero bekira changirini omitono ira ngobi chinjiti what I'm saying kutina thina Dr. Sara wani kwa karana nyuko batere ukaraki United Opposition aindiari ria tongere bena super mind antu betere njonchonde bagi popularizer at the end of the day igitara kuga no poteke through other means including scientific way yes na hiyo ni hataki lakini Kenya atenda wena ije na issues chako itanyanda bene ende atenda ikiatumio kuona kurungama meru araugire kiama kiao kia DCP karoge candidate bonde na wageta nomination isipokuwa
mithika ri nturi lakini ageta TV ne akwira akethe ndebene na achoka akurinya kwira akethe ndebene achoka ogoro bakarara na candidate yo gite kya governor bageta wa kwira ora gwa akarunga ka ankondo kwira for free in my suspicions I have a feeling mithika na acha kwira gwitira Ruto ngoi. How sure are you? I want to tell you for a fact. Why would you say ato ya kwenda gwetekia no why would you think so? Unimeandikaira mantu kwambera mujende mwandikio nteto nyatha nditaite andikaira mantu amagenge tanki ujura ria ndots kirwari rwawe kamemene fulani augire ejire kuonwa ni MCA na atongere fulani akamatwa mtu fulani ekwe state house etaberetere niara etona munene mfano jwenderete senate rimwe ringwa reu ate waziri kuko atweka nomba kuona access ya president ate waziri aka influence mtu togitene wigitene no kurita batona na thai nari waziri atari waziri ndikatete conversation chawe atari impeachment ndugu ya gukamata 100,000 we igua atari waziri adiwaka akamatirwo isambonde adiuga atire narua kabaire ruba urithano meto iruto baro akawira agwana arekero nande ba urithano bero nande yani Ruto no tenda mero uga no kuigwa okay mero nande yani atekonda mero ithare na thiri aba urithania nande ari koibomire akagwatanira indi mbia goithia mutuma na dai ari atu ende mujinga ango kuria atiri kwatwika mithika ari uga aba urithaniru Ruto na kawira mwanka bonde bengwa mwengo onge no ngengwa nande ba kumia gitene mbio mwithia ai mwithia no tunona kwenda gite ku 27 inya mbere ya mbere kuga andikire kuga twara musukuma na ndora ngukura ni atiri kingi ngwenda awayo ngwisa account 50% augire atiri biashara genda de 100 million yake augire atiri rero musti tenda aringire augire atiri augire nare umo wa baraba supported ngavana mutuma sana utonya gitine kiki ya ngavana lakini kumari utonya gitine kiki na de kinyathi mwe wate jukagia endo ya vera nate menya au Ameru ni business yetu inde no mata na rori lakini business ya Meru ni business yetu na iba kwenda kwa thano raba gethie na mbere Meru mwari imbia ko muchura kiume kimura kwa na messages imbia muchura bate tuli na buri opposition na ariuga tuli opposition na imutongerio kiama kia opposition imbia muchwera no kaigware mbita no mutuma ruwa 2 term na ruwa 1 term ate chwamunya na no bagwa no 1 term emwe so imbio shwera mutuma no ngone atongeri ba Meru no they can sit down and talk no matter no teko kurekia weka Meru amwe kutai na batake na bwe bambirio short month ya 2027 ya kuenga president na kuenga president na ngavana ila simatani ya president ilo abweri komnya timushi awiti itina mana no ya ikuke mutuma no tu president bakwenga no bakwenga president no imunya abweri kutho imunya auchwa timutuma lakini biashwera mu akona ikoyoke akwira kengangi kia itwetekania bio uyu aikwira antu bano betho bakura cethirika igu ingugwira ne ndege thirikari ibaura nacia na tirimo kaayele mitheka gwete na bwithirwa appointment na Ruto ka surprised igambara kawiro kare ono le activated nanko ndo kuri nyamitheka no ethere witness mantu jara raya no ukanda kwedia karita na inyo teka nkwa no mi indi migambo era yonde no that's your own opinion yes that's your own opinion that was too much yani kuopen ni kure ya that was too ija muntu uraita evidence umujukia nande ujukia evidence yu nango ndo kwira timu kawira na kawira nejo kitikiripira nega tibo of course when at you of course yes nyawe uko na gwita no agapia in person what is na rire ko expect kareka otiko thembokara no idrenjera ekureta kawira ni siasa active but kawira is already active no ango era chaupe mshetho emitheka nuko thirikana Dr. Kilemino athikane nanyaka nyata ngwetiketika na kuminya woiguru mitheka itakwe aende itayo ya shaini cia bunge na endete emotion ya kwenga woiguru na corruption mitheka aende ruo kiondo mena icire ukiondo kio yawa au akari na bunge bangi na araura areta South Africa aurie thimu kuna facts emantizo muswanda woiguru
itare ya mbese no es kwendero kiondo ari imbi atomere wo otia na to kuria ari na to kumuria araugire atiri ibaikire milioni igana cia kwenga kawira we na ikitwe mbere parliament na ta impeachero ni ya na ikirie maromba ikirie maromba ikirie tokwendero kankwire cheupe manto ya mithika iyo yo cethera miru na ibyo byotuma mbo kelemino ntu sara inde mwendete burwe mutongoria we umenye imbia kuthithia mito eno asimio ndamuthimite na nkona mutongoria ibyo byotuma ndebere bimenyere kuthobe na opposition na kukotu akachagwa ketho ena inya Mount Kenya beta bakarathe na Kalonzo na Matiang'i ba soni bekira soni ngikotweke Meru na Mount Kenya ni DCP mutongoria Sara akaurira ibyo tumembera sana neibanga ego thai bakia kuendelea kwa DCP inya ubomea bakia kuendelea omea soni yathithwa kwa twika mithika na Gachagua ibo bakayana tigiti mithika ya Nyamburi wonke muthanitie mbia. In conclusion yambuge atire mbere Dr. Sara aria kiri Amiru watu Amiru tuna vyama biere Meru mtu ro kuigo na kwenda gwetania thirikari na tonye kiama kena opeu ete thirikari na kiama kena opeu mtu ro kwenda gweta opposition na tonye PNU ete opposition ni mtu Gachagua atwire getire murano na joitha na ngari itha ini yetu ini yetu ini yetu kwene nyambas ini yetu wacha okay atona kere daktari yori kenwe daktari kirima ndizo jonte wo ibojarua number 1 mtu no achiurie nikino ntumithika kwari mantu je wa kwari thai na kiri mwari jura kwari menya wengo na part of the team na part of the conspiracy lakini uko na mantu jara utobwa thai kire antu so mtu no motive wewe ri niriko number 2 ukia kwithiro yuma ou akuiba yukirie mbecha ile bomba kwithira bagikia Senate 100 million then leadership yekoro yesave kana itese because now thai na kuwa kawira atari na makosa lakini itwete na turona kuwa no wetre kuira president muntu yo mero ne ko yawe muntu nebele duono no tumiro ni MCS but that according to him no tumiro ni MCS but that ina baetete na no wetre aragu na kanyoka we amora Mr President ya wiko thukini bato tutikonda muntu ukite lakini thai no kweja kuwa ndonere kanda tumiro buthuku no ntuba mantu jira ndabwithirie ndekira muntu tina makosa. What do you think weke leadership wenge koro kinyono kienda leadership ere withugani bibi to mamitheka ari meriri wa kwaria number 2 leadership weke koro kethro yoma mbeti obuchi kirwa akuga iko wapi? It's not safe now kamba mbiriria na kioria kia mbere uria mithika yarawa no kumenya wathoma woni actually in one time I said is this real or fake uza mbonde antumira clip ndathikirage clip okay ya kuthomera no kathoma between the line mithika kauma no ntubungi na there is something he is cooking kuma ke exposure ire arawire manto arawire there is something is no ntu abachetireti abera atire kithe akore MP okwenda guate arutire mbesa hii na ichumiria rendere kwe ora ichumiria otiuraria no mwe I think there is something he is cooking kwe bia kwenda akwenda mithika tibwethagia something just like that na ninge boya ile na bwo bweri kumenya he has implicated himself so much exactly nte kumenya kithia natho anakia bwakua that even on the line of integrity no I am banned from running no ndo that is a real au wetikiria wengwa no askimire na wothrania mbesa second it can be sued by anybody in Senate no ndo antu ba Senate bonde wire bonde ni kabaura wa they cannot be bought the same president arawa nwe wengwa arawa the president no manager was state managing everything so aina antu baba ingi bonde bendekia kumusu right now akethira he is really in trouble the second thing ne ekuru bonde abari right now bari oria surely arume babo nde batrimanire barodhrania 100,000 ke 100 million kenda baruta this human it is a case standing I was telling somebody enete weta into history as a case standing of the fights ire kuroba okolokera through before they get to leadership what was amusing me this is the only woman we had Kawira was not the worst performing governor toke ya kubaringanira na babangi keke zito kuthoma Kawira is an angel
mbati okorwa what is it ginya president wengwa na bora ni tonto bukwenda kurita mwekuru bamwira batu atwanwa so at that time ndirenda kwira ekuru we are not safe and unless we ourselves realize no tuingwa together with our numbers stand our ground tusale ora tukwenda we are not safe no tututiona mbeza mbeze ututiona cha kuudhurani ukithe kwero MP baili bathato mwarita milioni 7 unge milioni 5 na no tiora ro makana na nendere na uita karuta list ire guma ndero bonde baimwira itukarita list ukarita tukura so kena kintu kyo mtu he is cooking something out of it and what he is cooking it is something that he is going to cover but abwetherie coverage ate kumenya the implications implications are far much worse yes no tenya wengo na implicate so much implicated that you call surely kwe yamo ya tearakua but no ntu imuchore o mantile na kumenya what is it that he is cooking with this story story te kwa ndap second iokera antu barabonde baokera baitati kuona kawira kinya githia mantu manwira warekanira na wone ongiri muntu akore wenda kongere akagwire iwoni ndakamatire kibanga kira keyere kya windetere kwa ruto nde ya nejo ndanengera ngani ndagwire tongero na means kinya baba ngi pengine wakirita mbeche ibatire yakabatari na powers chokinyela ruto lakini wana wali na power ba utumira wana weta no utumira no ko wandeta ndamwira akuria ibo bwetekaniria ko wa yeibo twetekaniria no ko watonengera ngani aetaikia ihoro gwira wainda wa yukia kimanga na etanda kunengera nda gwira sope etawite that thank you atweje kiwepo na mantile ngori kiori kimwe at this to mondi ngori ngomoria we no ndu imuchoro we mbere buthurana na gwirire no ari party ya guthurania mbese ikanari thank you na gwira na list no na list lakini atakwenda mirita public katuje rotere no room bwana mantile mitheka ni mtu wonekanite kinya akirumanga leaders barabangi mutuma uimbo noko ukiokolelia mtu ya uwe Githelombo wewe tira Githelombo wewe tira Githelombo yes CS Moga netro kwale na maleta zangu ndegiria leto anga ikabi yes na maleta yange chama inje at the same time mtu wote no wojo kweja akaumbura manchezera jamo kuigwa kiaria thai jara DMK kiogora achumirite akawitumbikire itumbikire girio nambi okay na mtu wojo no we ukuromba kura cia gavana na ku expect antu ba mutrust na kura cia gavana na mantu jajo ndeja musaraudite at the same time what do you think mtu ka kura kinya karie wewe ngo kana what is happening kana ka tena bata inya nete ke ba na bata hakyo kwe maruki ukwa mete onde ke tendera yu tumona mete ke tendera kwa mbere upe impeachment yetangerera senate yes yangereria kile county assembly gavana barabonde bengwa bengerwa assemblies cio senate yakaita kuona ke obu makosa iya wetade ya karikite uya ko barabengire kawira senate na tiruto either metheka na wete no kuthikana na wire impeachment ya mbere no atethire kawira yes okay muchanganyo uyu ake yo ichanganya au mbere no mutethirie very true na to tethia muntu ke baraba kuritania no ngo bakwate kubwa so impeachment era yonde yanjeri assembly na assembly eto yingite kawira 5 times era yeta senate ya tatu yele yarawa senate irona makosa ya obo yeo assembly ira ciate ikoti na cendiana no guthikana Biblia kwe mwagoro weta kuite ge munene ontuko cionde kumwira ntethia bu mwaka munene ari ontuko yemo mwagoro uyu nyethirwa muntu nkono tebure Biblia ne titi athe ndegora mantu a Biblia pastors ibathoma ikipungu tekwera ni ukune riko ari wakande mwite ndimuriria rando nuntu bwa kwe ya maingi no kona muntu ya maingi kweneto so bila bia ina bitterness na kawira tinya bora sara uwa
tikinya mithika kuwa ni assembly yetu yareta thina kawira na ibo bona kawira atitite bwea nuntu bwangu cio cia assembly na thirikari ya county so bara bengere kawira ni assembly ucia mithika cio cangiria mbia yucia kinanga ka cangithirie urathanio cia iguru ara uracio akaka abungei neye na statement ya banki mubunge ngani arekera milioni 5 bankine ukiakwithoi cash aretere neya bindio tatwira list neya bindio clip benwe CCTV cio biciewe kana abathana irwa atoni ruto mwitikie ngwendo gone ndera ndo tukwenge mithika bia mbira na kwete ngetikia ati wambira wita na arantitikia no mbone ubunge uma kwete tibo wakwera lakini kinyosi na nkona obo ndwere sie kwatura ndetike mithika nkamia obuma kwendo ibyo ngabete mithika so itobia mithika byo ndende anabyo bubwa moko no matongoria minya daktari Sara in doctor yes lakini kagora to arumana no kwero ko debate to leta mwanya barato ko debate no so ke akona mutongorio kontimine antu bangi akawangakira ngakala uni ambite angekebi achokete mwankware muga na mithika ina D minus muga ina A 0.85 icio muga acio ete uno enkware no ndo atina mwiri yana uni eto githulumbu miani mwanto na mwiri so mundo omba kwaria kawe atokoshwa tokaibwa tokelo wa winda tali Sara kileni lakini mithika ume bwake na bwako ibwo bwingi ugo tuke ume na kuria kuichanganya kuma remba redi yake Sara atawa kuichanganya lakini kuiba maitama ingi akiwa mithika na kuichanganya ihoro ali maua ararumanira uno arawere ngavana mutuma angambi byake bitiana anethi ona ni byake binene indi byu inene ina abi na ngweke community ko bi na ngweke na atendera na nyuki ina obi na ngwebyo arona na ciake wa byake binene ngiyo mutuma ni bibia na bibia ne dina aita agi byake no tu binene so ibyo ndeka mara odro njara la ende njara yake ende na njara ikuna ni kona ni kanao so power emoire gwara wele awate byake binene so methika na amenyere mya to sandraga to remit message na amenyere myayewe naye antu mutuma reverend nyo Methodist so naye reverend heshima na mwandure sendire na heshima kuangambi byako na byako ibinene eu batu tokera methika to mwere bi na abi ngwe ituishi na yeke libu shage cio shamba alitheti ndo byake inene ngwe yecho shamba clip ngotekania mantre kwa kabisa kiatu nkuruga na opposition kandiri kumeneria tongoria bangi kutiko kweya na muntu ura biblia yo muntu ro ciokera cia muno akena murungu amwe na mi so muciokere bakonania bakeya Mount Kenya batena munya batena kioni no ntu ibakuwa Mount Kenya bakiara shabo baile utiwari onge twabarutana twabonia na bira bakwenda siasera bagenda turinga benda tusetha fair game seve benda rap twirende bura bakone bubu myaku marua eto tete geri rumi wandu mana inde tumira nye kwa yonde kurwa uwe so Sara nyeza bokero ya nyabo iba yena tirene shima iba twere atiri iba twere ruto atebwithite bona iba twere ngabana mutuma yonto bo mwita mbonoko imbi katiba no yethiri mutuma ngabana sheria ruwa atiri ngabana ka gwithora ateo akwete kana kare mwani kulitangwe akauma ndo kana kengwa ndipo no bori wetata kete kama tumai kitoroka Sara na orende kawira wetata ikatiba kae sheria ngeka watere ndipo president yake ya kwimbicho kana kwa president ye no weso kwa wekerambi deputy rakenda okone obinyebe wichanganya baeta mutuma mbonoko mutuma akawira baringeri kura tika kachagua na aringeri kura na mutuma nyawe na aringeri kura bena kawira kurira kawira ari ashiche mutuma ari atamujindete nyanemwe ko mwari ndifute nonge ari munene ende no bibi atwakuranya no buri kwetho enete ikatiba ine kuatire gabana in case akebelwa atio bieto metena ranmetio so ibareke wetanto mutuma na kindiki bonoko na kuingo kwa kachagua awure mulime isiguswe na chope kambe da mero tuba challenge bauko ngori shiuria kindiki nende na mwaka yumwe kachagua na deputy president nyakeli ndire ndatiri bambire iri kwantu bakwire baba ingi nikindiki amba bangombe
Riba thuki muno ikindike deputy president gachagua deputy president. Riu tie project nye moya yire Meru ya national government thirikari ra nene cionthe cietangiri na mathira ikindike deputy president aikachagua deputy president. Na mwaka yo mwana miaka ile tu wethathe to compare kindike athiria mwaka yo 2027 mweri-inĩ ũyũ ethatu iro kindike akania miaka ili so iro tũmbũri kwanjia kunjaji gũ kindike. Thank you. So wonde na tukajogere kire Amiru mithika ndeto irakwaria cia na enderia mbia guthiganira wa iguru oyelere saini cia bunge nya itarumbo amse na ali mubunge na ali mubunge kana I think so 2012 2012 yes na ali mubunge mithika ro nya saini cia mse arau areta kuinga wa iguru na yite mbere cia mbi ali nari 2013 mse atari kwa abakere anaye ubatitigire mithika gwithio okora yonde bu mithika oyere mbia cia bunge na araitende na aronekana kwa kambisha kuona ka clip aita tendene Jomo Kenyatta araite Kenya wesi aruga wita arero anga ni South Africa ari kathetere Mombasa kuria mbesa thano tondo ni wo iguru na yangu arika ya kilipune na nte kwa Oromo Kenyatta na wira arona go mithika oyete imagine utete ya bunge ngwe ya ndu bakoya saini ukoya saini sio avera muntu na yete bi ntuko yote promotion ire ekwenga wa iguru mithika araura inde ni mithika era antu bamwiteje. Okay, thank you. Kambari man kan choke bomo bwa au manto ya impeachment ya Kawira yambiririe na assembly. Of course that is the process. Yes. But Kawira impeach to inyakura ite alingwa. How? Because plan ya komu impeach yambiririe long time non to ari independent candidate. Na inkorigana no ndo woni ndare ki rutere rwa mbasi na ndare ki mbasi era niwe kukire mauru nteme ina yeterere twego nitokuwa kinya ukuma bakarwama keni ne bakaua kinya ke ya ukuma kuo twamurita nyameri ithatu itekinyi no ndo why she has no MCA. She has nobody in the assembly wa mu support. Bobonde ba ina leaders bo baba bera do whatever it is. Akero karite ngwewe eno ndo baichie ibona we the popularity when ona na kia unkuma. But ba wait long time atethi ya meri that. So urenda kumaanisha atari tuno ndo nare mingo ira ba ate kumba ka plan retwe ya kware na revenge. All this is revenge mission. Kwanza moto kurika naende mumeru uchindete arume. You know the revenge mission has been there. Arume na ekuru. Oni mbwere atre. Were ante mwana wanda kanombi. Kinya barwa. We have to know where did we go wrong. Okay. No ndo batwe pole that can video before my training gets to be derailed, isn't it? So bonkwenda kuari kan kwenda kuwa mebangwe yonde tukuone kweyende kakaominating to giving money and all that. Things have been planned a long time. Otiko ndwa penamba by night. We agwato ambirerie boto kubwethia. Nkirwa uwe kinyondo kuona onda uwa baya yondo kuona ya ukarika nendiri. Kwe woko wanwe and soon you will see it happening. Okay. Tukameona. Thank you. Lakini uwe yorikani at the same time DMK na ugire ukiako ithirwa nima abunge baritete mbete uba kuri baritete bena evidence ya kwamba nyaka wira no naritete mbete nyingi muno kire Senate kenda kinyawe atika impeachwe. Yeah, of course. Of course, mbeza ni tumeri kuma kia account nyasho na chio mbeza ni tumeri both ways. Kakwende chiombe gya wetu it is both ways. It is both ways but nwe ya weke reactor. The same way. Yeah, it was the same way. No unka ukanyetha na kuro ka changiro beche itwa. Kawira na ara makosa ja mangi muno cha gwitwa. Cio tongeria na nyaku kimumbire. Ona no te mumbire jwa njenda. Mumbire atiri kimiru gya kwa bwa kingani boy. No itoko na atiri usukuma mono nya president ne kinyama amara simuonge inya gachaguojo kuye kinya amara simuonge na kagari obera wona ari mwe wasukumwa inya ko imutongerio geta nthi
lakini ande nuona we akinya nyawa ukaigwa akiuga ikuinya na korekia no kumenya ko gwikira antu maruru na igwo gwete steering na ndio bekira maruru na abakenderea naye. So at one point aringi then leadership injaga aringi umba ko neutralize manto ageta kaora akazoba the more the responsibility ni ubatere kwa kwina manthi ukathigwa ku reach out ti ugwo ku kwaria ure winthi ure MC ya kwaria ni winga bano kwaria nande ukabalance utongeria na gira utongeria au aringi ona nteto witite no kaumia na batere kwija nthi akarandia leadership nuntu tagu into ikuriro private kya muntu ni utongeria bo into bya mungi biko gitata ikuriro kwa hiyo ningo ndekeria Sio peru arenga kurifaya mainge bibilieni no kere mende na tawo no kere bale na yayo onde tukolelia mithika nga mbibyo wa kinyo kwithirwo kawire engi kwino murungo murungu akienda kwethia mutuma ngabana injerere kwengembe ya itumira murungu ti binadamu ruwe nditamithika ona rita assemblies ciontheo mutuma akiya kuroma 2022 ngari nekiringo neuru akera ameru ngwendete ya ngabana kuri muntu we muthigiri inyaba kiuria ikawukara kaboromba lakini untu murungu nwene isi mipango yake nako myaka wira atombana na thirikari imutuma kombara kenda mutuma ayatuma miru murungu intervene akumira aende kawira kwa mutuma mwezi andi tutoke kanda goro murungu rwete rimwe ndomba munonka uri murungu mbira ambole mandrege ule kemwende anko direria ari ndokararia leo ndakararia ndakararia kandiria anko ndokwathania anko ndokwathania ndenda kodi anko ndakwathania ai yeteki kokira aindo dingaraero ni ambassador to the UNEP kurai no murungu kora Raila murungu ni kama murungu arawira Raila nagwe kenda buru Jesu rera enderwe Judas angori twera wa Jesu agwirira kwetu Judas akira agoya 30 cents endia Jesu aigwa murungu ango maneno wakarania ndo cha murungu wendo kibibilia ndawa mutuma kuma ngavana mpango yao yo murungu ora Jesu enderwe 30 cent Petero amukana na Petero muntu Jesu munoe morote nkana lakini mtu lazima Jesu agwere Petero koko kujania Jesu ndio Jesu Petero alwante muisheni alwora muntu ibo kale noyo alware ndo kale nowe Ibwe MC murungu aba confuse wo Watekanĩria mantre ibwe seneti watekani murungu buru kombo kale ndo ya murungu kwegita murungu aete ana ba Israeli atongeria baba ai muno na gita riraja kenda baicokanĩria na ndipo baba ete yakankwira kelemie wera atere Sara wera atere Sara wera atere Shaupe Sara wera atere kawira mbere ginya yaringirwa kura kwara mpango yomwe nga no wira ko ya mutuma ni mpango yorego ile ni wewe je let me tell you now now agara ni ndo ya murungu no ingwetekaniria one thing is okorwagio muntu about faith faith ikintu tiayo nakyo wetekete about murungu okorwagio because that faith is the relationship yawe nao na murungu wawe but there is one thing which makes sense is that murungu sometimes nato bathoma in very different ways that nareta inya catastrophe kenda wowe wichokera bogea gwethe wichokerete maybe ko thene yonthe umirite au ya nikenda miru baichokera kiri utongeria bo na ngagwira in 2027 amiru batete aba the same anymore baketha baro change thank you thank you bana kanyata na ndokudugania mantu jaja lento uri aradirie na kuwa imbeta baitire na kiwa na evidence cionthe cia kuinga kawira ambara kawira bando ni continue tekarirathira do you think amantizana yombe kutha yake affect ambare in one way or the other ukateka ambare kuthithwa taka mbica iri ringi positioning ya mbica ara muntu ari ibangana bari ngi mbica ene iria taka mbonde language tena ni ambare kuthithwa bari oruga me ukathogane ni bakuja miru iro barabangire gwitwa muona bari ngi muone nyambere aria ni arie riu beje bamuone ni ambare tete sequence
na nkondo kwira mantu yacho ndarariri jaka form new evidence igamba ryawe na ore bukuwa kawira active politically kawira no aretwe siaseni very active i presidency kukurukira mithika rinturi presidency yes lakini presidency ibakuwa bai na mtu wao ambaye ni mtu wao aketa kuwa delegate yayo ndakate kumenyetio enter into the case that's new evidence ndekora ndemurombi okura agenda ya Ruto thai inumbo muretera namba asira chombeka kuoneka nyingi urakombekika ure nikeja no no akwenda kumenya noe mantu jara jawa kwenda okay kuna ndethera ko barena bo batukumba kureta na kwe muntu ngiumba kureta kaka mu approach na njira yombeka yonde in my thinking so no kwithira ni game according to is oni mbeteka ya gachagua na mithika ibaitaira Ruto ngugi well if you argue okay ya go extrapolate argument you yawe ite undi then explain ni John to mithika wete manto yayo nde tukona ya like muntu atebwiri kuwa ya akimenya ya ku implicate kithete won't end in court menya ya uyonde ya rekondeto na nwe ngokuwa na court ni kuona ikauwa okay ya kwithira this is what actually they did then the senate ne are already bought to senate already then they have no case to ibare already compromised so it means kuna possibility ya kawira kutoka definitely okay hey through that evidence you may take kakwe in the court doesn't work in vacuum achoka munene wa mantre thinene no munene wa mantre o munini na me athina ya no mo agitonya ngwemo thina ya kwa mbitika cia murungu okay gwetha murungu na gweta mutuma getha ngavana 2027 yes na gutitha gwe na thina miri ya karika bwo that I believe na ni dio romba riagwa inya thero murungu ntu tutakinya ro murungu itu tumbike mantu yau twewe mutuma we change uto muthime na 5 years itina mithika itina kawira itina tuma keke na kawira na mithika mia baba kuwa mantu ya kurete amba bo yaru iyo mithika yo mpango yo atakweria kungera kawira na kweria o minya ukiagwa mithika kai mwana na akumira ume bwawe aringanithe kawira na thirikari na nakumenya uko ukara ena malengo yawe na kinya kiaria ndu cionthe nakumenya kweria ndete akwenda lakini yo bila nkumenya na bila nkumenya ke kwe mundu ukawira ora munene na kawira abwi kwithwa akimenyerawe imithika odo ni MC bathatu bura wira nyokawe na itake president no ndo ari awita ke president ya mando ni thiru ikagwithwa ne ikagwithwa atenda ndo iendelea ri imbia tomaeta kure ndena kiuri kwenda possibility ngi possibility ngi mantu wa kuwa no let me ask a question okay kwithira mantu jonde jakariubu kuwa then benefit cia mithika linturi aja ni riku ukia kwithira tuwe for example wo thirikari no ithire kese thete karata na mtoro wina numbers of course itukumenya no riku lakini kwa tuika ibuku kariu then inaye yotiga mithika linturi because kinyawe akethira ari among obaraba kachindwo kaire na kinyanga banoro riku maybe wena ko benefit akimantia iketo ngori yatiri uni ko ri yatiri na ateka chagua omba kuga TV ni akethire ndebene na kesi yona kawiro to mwanya na nya kawira akethe ndebene achoke aete na candidate wawe wakiama kiao kiangavana kiriwe pakarendi of what benefit iba kwenda kwa chief tongo kenda ombira atiri akaba kwenda kawira anenkanira either mwarongina kana mukuru we era ni mitio mithika lakini ethe ori kawira karunga mari na mithika ku rogira no karungama imbi kwenda kwa chief na to kwenda utwira that's the question then they are working for the same boss bila kawira bila kachagua setha na kawira ndonere nyaki wa mathakome mathakome kwira rire ndine mwanga TV nema arodo kioria ke muntu impeach eno arombe kura agure kutumbika mwankarira kwa twiko te impeachero yes uite koti cionde mwanka mamba yathire koti yonde iromba koromba kura so kachagua nako mya teromba kura na kawira kuko tuka kesi itathira eitwa kinya we atiromba mbi atiromba kura ibibwo tumawona baita nao kenda bona kura cia kawira bainjire mo nawe
mambo ya siasa cheupe yetho yana malengo ya mengi kawira one nako miateromba kura so Gachagua na kuona kawira enantu so tumba kuwati nantu enantu barabari bawe na mithika enantu kusimithika inde nowe na kanya ka kuromba usikawira ateromba kabathirie ndwe kawira na mithika mapema kenda kawira aunganiria mithika antu bariku na indi wa mantu yange mbere ara hiyo mambo yote tunajua ni nini wanacheza so bura kwenda okwira kawira mwankarire yamba minya akashinda nyamithika akaendio saindi kawira ashinda royo ekapila Supreme Court stiro kawira na impeach mwankare yamba runa rikathira ringi ko kotirane so mantu ya plan ya mithika na Gachagua na kawira ni imwe na biba kwenda support ya kawira yitikirio support mithika kawira mithika ibare kene nao na mama so ni support ira mithika kwenda thai nibi utuma wona rwite amunya muno akiwa amunya no thirikari kenda kawira athura munya awa support ya weta antu ba mithika ba kawira ba mithika no tuwira no we mpango yote ba imese thenya ba bitu mimi binkwendo kwa kishira Gachagua na kawira atiba wende bene kulingana na sheria yetu uimpichero ni impichero mwankarira koti ekawo tengerwa na njira yake ro getho we safe lakini kwetu gako na kanya ka Supreme Court anga court of appeal na mwankare mambo ya koro thiro bachoka na Gachagua nako minya mfano ya Sonko Sonko na Waitito bataromba kura lakini ukiakuthwa ni mantu ya crime impeachment nako na mwanyo wa impeachment na thitangi na ukengwa ni koti riu no rombe kura wina appeal iwe na mwanya na kuimpeachwa kuso matha Gome ure very clear nyekito kilipu duka Gachagua na mithika miba changanyegeri awire ya mwana alita kilipu ndecio na shama Gome ngiriemo awite kirendiune TV na tipo toso yanto bakuanga nimbi hapana ikimatha Gome ure sheria bwe kuwa iko siobo okausindanji are wa mure sheria na ate kuontona kagira lazima ure gotini twakwendesa bo sheria kuwa maybe bo tometo bosti kenda kwendesa bra sheria we dada so mipango ya mithika na Gachagua weta nara ikienda bo support ya kawira support wo Gachagua na mithika bamwite MCA DCP kenda minyo beti mbia mujumbe DCP batu konsinda opposition bange barabemiru batu konsinda kure antu bangi nyabo bena popularity miru iriko so barendo kandamisha antu bamurema mithika aria akora aete ku MCA bonde akora abunge bonde batura kweli kuri muntu ukuthwania witage amage mithika sara kile minyo amwambia enda witage amage mithika tiango tomake surely tiango tomake mantre paka yo kandamisha munene ogu au mwere karibu nake munya angu atukuga angu era mantere atire unto manza boeta to jera ari yango era watento moa no gawe agaria we no ikamwela kanini kage yake gathita munya na andeka mara kanini ke mutuma na munya no munya wate mutuma kamara kanini no tana riba kita munya 3 times MP meawe no taona bahati ya kulia ya bonde ango ile chope endere na nini ndere this is neither there nor there okay Mutuma is sitting on a position na no kaka ndifedikio baba angi nabo bonde bakengana nao nwe baba kamenya mwera yura munena nayo munini ivotas the mwananchi wengwa nuoke ya kumenya so boto bwiri kumenya ine amero baishorie kikirindi kikyonthe kikuria who hand value more value ke life sio na ke mando ya kera ya kibwithika yo ba ishoria nara na nibo byatuma ibo ndo nkwira amero itwethe tu ino ume no ndo bakeya bonde ba itwira abo bakabwithia na bo bakabwithia na bonde otio wote utawa position ye kubwithia something ukethe oti ibwe abwithirie ni bonde that time re are yo bo bwithiria re so that is the question we should tell our people. Okay, what do you think as a woman na Kinyathe former governor woman do you think kethra ye wise muno kiriwe kwithirwa akiara mpiti ya wera ingi kumukaribisha Mithika Linturi kire kampu wewe? Well, ntiomba kwa what she is thinking.
but Kimiru kiuo ti mwathakirira otikiawe kinya gukeya gwithira I've reconciled with you ikwira wa ilela the history of the person whatever history I have been with you, chances are that history we karika kenda nawo okebwethia mikakati eku ya future whether you are guided by the history. So kinya githeitu wa chiasa ite otho no you have always to know trend ya muntu niriko no getha kwikimiru kiwa ringi ndakuthure tiuma ndakwenda uriwani naike inakwendera kana kukeyira later on no ndu tukethania right now. But siasa, it is a matter of interest. Yes, it depends on the one. It depends. Kada we it depends na interest chaka wera. Okay. Akethra interest chiawe. It is to be on whichever side na nako on uni amutethia. That is our interest. But given if I were to give the advice as an expert, mwera always look at the history. Yes. And then look at the happenings of today before you decide on your future. Priority ya nene. Kira antu baire baitikurene. Maya batu tunda tole atu na haki ya kuromba ite. Lakini bau bate na haki kisheria. Kachagwa na kawira. Iko form thirikari no ro ga form aga opposition. Nuntu ana atena nafasi ya gutandepe. Ko utikingi awakurwira inomba komanji noe bakanda riva thirikari. Saka gairwa almost half. Thirikari nuntu bo baire bali gwaje kaba we nantu bakugwa je kaba enda kwitia hii almost half. Ko hiyo ndio opposition yao. Ko watu utaka na araba itene na araba aterwe ina atia in the next nuntu if they miss out for the next 5 years I want to tell you for a fact utoke the visible politically in the next 5 years we ome utoe. Okay. Another thing ya munya imbieto mamunya amba kuthura gitakira opposition na opposition ya witakire yo of course no kuigwa gite ora kierirwa binge bionthe no buruire gite kiu lakini kiki angavana kiumakiri opposition kiu ki pending ni bibio mboto mamunya noe omba kuthura kenda witarutere rura na kinya wene wetio kiu wakuruira na atithura na support ya ndoba opposition iriko. Which position? She is a party leader. Who anti party? Yes. Ale, no opposition iriko kugira. Exactly. Ndiko le opposition iriko kugira negete. He is in the opposition. He is in the opposition, right? What we are saying, ere DCP. Ikuga DCP ekiama eteta nomination ina candidate yao gotometheka rentore. Na ankorika ni metheka rentore no worungi na yundi ekiama kira gya kamatirite ku kionde. Yes. No worungi akana atakamatire na kiama the most popular then. Atakamatire gete. What do you think imbio kutokana ne change eti? Ari andre kerie. So oria very important. Ankondo mutokeria. Munya ipate rinda kwa kiama kiawe. Na otro position yawe change ya actually no to opposition. No utoira musimamo. Oteja thirikari ne. Teja bakachagua na mitheka bau mwete thirikari ne abathithetie ba utura ni thuki na ebo ba change uniform. So nikio kuthugania munya should be worried of what mitheka things. No. Wauria if I got your question Yeah. Oriwa achagua na wete come what may lentore nwe candidate yowe. Yes. Na kethe independent for governor. Kachagua ipate rinda jamunya. No, but then that completely rules out the idea of having a united opposition. No. So another candidate. No. Atoke yagwe ya. No, let me ask. Na Sara. Inko wenda no. Kusikanya. Nyabura ko debate ni ngirembe ya. Birabi ona baburi kuimenyera. Bakiakure kan DCP ikaethwe na inya Kenya region. Na DCP methene aro akoloma ni Matiang'i ni Kalonzo Munya atekara thiko sina already ba joinere Matiang'i. Munya we atina. Yeah, exactly. Yeah. Baraba karande ni antu bangobwe. Bakiakubwithia soni. Kanyata na Sara bakiethwa beke cia mabiu. Ani atongoria babeya no baurire atia. Yes, no. So you are going to be very careful. No bakolome kachagua kwa methene kitike kwenda kiangaba no Nairobi. Ketho ipo kwa ndipo support presidency candidate wa kiama ki ingaba no Nairobi, ingaba no Meru, ingaba no Murang'a, ingaba no Kiambu. Exactly. Mandria kwa debwa. Ango andire ni muna. Yes. Me winde the siasa na ndona ma. Yeah, ndiko ndokora ye kiuri kiu. Ndona ma to aso ni kayata. Antu baba inge bare
2022 bia tumire MCA baba ingi bora bakiama getu kia PNU na Jubilee kako twekere soni baba ari no baberi baromie MCA kono imbazi na Jubilee kuringa na mkataba yo kireito na president Uhuru Kenyatta no kireito ipate linda no kuona so babu bure ndia no bo affectwe uamuzi kwanto bakari ndera batuko yale bio to mandebera daiba buri ko wa fight DCP no mundo ora munene baki akureka DCP ke do nena inya kile opposition Mount Kenya baka affectwe mando na Sara na Kenyatta one day baka mbita together to na boa de badirikani no ko diga na kabela 2013 2017 beta ale ngwa mno atake musunjo ya kwa ya kikale ya kireito medeka na kayuyu kawira atete na shinda nomination na aero no aitere koroma na independent 2017 don't worry, we have options. Yes. Kano karoma ki amakiteke united opposition akiteke dirikali nasiama bibinge egera kyangapu ukaroma ki amakiteke utigoro boka sono kusibibita ya tongoli nyabara beya zoning 2022 kawira genda sinda ketero cia mene gwarwa ntita kwethora ndetherwe no kwada so munya na metheka orendeke no kona ndo munya nangitie metheka nangitie kura munya na kunibia kwa na kachagwa ndina uhakika so upe uyo mburia no kegera candidate ba MPs governor ke united opposition Meru if this is still popular atwetera tuone zifuna movement iwe tuite yes nyayo tuone how it will affect batu na itugira kairo gukuga na utukuga thina ya gutu united position ara iguru igachagwa aja imethika so we are aware na tuna antu baba ingi muno tuna antu baba ingi nguruki ewe turiki opposition tuina munya tuina basifuna tuina bamate tuina antu baba ingi muno beome so tuiju na omenye ankwira gintu kimwe mantri ko gintu kwenda kuria twita kanisene kenda Jesu atuike kirithe na ndo wathirima na Murungu athiranira Jesu Kachagwa atita ndebene presidential candidate so not rimana ina wikitie aweta directory no Kalonzo Musyoka ageta ndebene presidential candidate kwa unande ogwe wetite Kachagwa awije Kalonzo angwere cheupe miaka yata kale undefined sana kwa ina asimia ura wapendekezi kwethwa ranmate wa Raila Munya na twatera opportunity gwetha ura indaronere tekera batu twatwa na president kusibaba akulo akamamira njara Munya deputy president atagoye tebele asimio bibi oranire ayo igo yaye na benayo Munya ero support kireito akwanti support kireito nyako gara kako gaura anto ba kireito na babeta na onto nyobo beno semi ke Uhuru Kenyatta bako wa Munya ko running mate sara na sara witness yoko deme jamani one una kwa discuss wa anto ba kireito baeta bako wa Munya atakwenda kireito manga bana na tu thirikari ka weta asimio kinya na tu Munya akuma wazi so ite bibi on bibi data ibi urani ibo kwa karere wo batu tugeta tukaelenka Munya usike kwa muntu kichongu munte ye Munya to amakira Murungu muntu tore asimio to diriendo amukuruju kinya kilemi aisinde tiketigane west indwe Munya na ngurupu egera itu muntu Munya atakwenda mtombasi data Munya aye na karere ange nambi sara akwira ne mbu wa uma nondo uma wera era muntu kwa mulito kombone bibi atwelerie deputy president ingwataniro ya Meru turuite so bibi to mbono muntu Murungu na tutetherie kwanza ntaba ni seme ndo tike sara no medo ndizo ndio bemba ati wa medo ndi deputy president yo Kenya darambere no kanise medo ndi ngaba no wa Meru ombere no ni libere ndio Methodist
ibo murungu aba bangirite batale nya PS babe ko nomeru nya murungu na thari manto na bakare agithari magu ke kuri antu bathari mi murungu raundi na antu ba Methodist PS Kibori no Methodist Sara Nju no Methodist PS Kitonga ango kura manto ya national government manto ya murungu tare awe kanyete uito Methodist ni kanisa yeto yeto ni apostolic ende ango vera Sara wena ibange Iwonia choete kura. Takura manto ya simio na wete kania uni kuko kwa galile. I agree. So what no kone nyete ke MP ke Gembe North no kone te ke MP ke Gembe North ke timunya komya kiongondo eke na mheshimiwa wari ko maore aishinda. Okay. Ato dirigi. No machara. No. Gathiri ke deputy. Manto ya deputy. Me Mundu wa gato gweri guthiria no we wa conclude yo. Ari gete kiuga deputy. Ni ala conclude. Gete ke deputy me mundu wa me mantri ari ugo ora komenya no wa kuga no ari factor. Lakini kwa ara factor ingi ijiri mantri otije. Kwa tweka. Ruto ajokerie kindiki. Rĩrĩa ajokaga Gachagua kĩ debate ĩrĩa kethira ikindi kĩ ajokerwe mwambĩrio imunya weja amba ndi 40 nya waringi uga imunya weja kwa deputy ango ĩrĩa um no gwata engineer the moment yetre na engineer ĩrĩa ari tera mantri ugo kwa dictionary te ariende we mwangantira aria kenda wanza yako kira get traced no mathabu ja changerie na ikia to mija ko change ya bara akwe nabo kwe banjunet na bangi peja na agenda peja kandi agenda ugo na ndo to kugita katwite agenda ga to favor tulinganire agenda tunankere muntu ndi o east o tu na unge otero unge agitate au no twaterere gite the last day lakini nyo wakuga ndo airia no factor mpaka nyande no factor lakini yangu that is the position cheupe kambo ya manto ya kilia ante kwenda kuingilia manto ama andirie sara ndaigemu manto ya yonthe kwere tunde ko rifake murungu njirere ngi watu nkwere ni cheupe abunge ba Mount Kenya bonde bakiringa akura kenda kindi kutuka no deputy president wa Ruto Mithika Linturi na abunge bangi bathatu bonkake kire abunge 72 baba ari bayundi bakiringa akura kwa Ruto siari kwa kumaro wale mwaka rwene tukonyele kwa tuika Mithika na abunge bangi baile ibo bakuwa Gachagua kenda kete ya Meru kenda kete ya Meru no njira ya unda umye murungu no retere kende kiongo ndogoreto murungu Mithika na ara na kubatu tukira munya akira shu au mandi pite president njira ere nge unda o kwiria kende ke no mandi pite president no Mithika ngogwera manto ya murungu Mithika no wiririe kende na olele ke mengera cha Gachagua au amubunga wa musupport yake mutoringere kura Mithika ke Mount Kenya East bange bonde bwake ndiki kanyata kwa manto ya meya muno kenda manto ya chencha na kendike ya kuma president Mithika no owere kenda kushindo kendike kuma president kenda mto wa Methodist bato adanga ndiko inkai Mithika warere kendike nara aro more aruto alasima nithia no Mithika balasima nithia ruto kwa Gachagua no ruto na kira Mithika muno no nto na baretere bibinge bya Meru so njirera batu asimia tukira cia munyate koye njirera ne Mithika na kwiria wo kendeke ate koye lakini kendeke murungu mutete kieya te support ke areto murungu. Thank you. Iboya sana but nende batu ke ya wetha kwe unto tuishie iko narrate manto ya thina itukulugaira but tutakara nde tuishi uria turi a Meru ni ate atubwiri kubwithia kithe atutende no gona antu betu ibobongwa ba uskimira our own people. Everything Mumeru ethe ana kwenda wokira ituingwa to baskimaira. Remember anda shoete kya the chair of anti-corruption. Raila wengwa nuomberere baba kurwa uwe ne Ameru benu. In the parliament. Bambera Ameru benu in the parliament batongeretwe by the senior most. Mumeru MP. Ndero ibaba kurwa uwe. Na bate kurwa uwe no ntubwa uwe bairwa na uwe bairwa mukuro ku through you.
So okay ya kuona thina icio onthe turi we will be very far but twi thina ya kurwa what is it we can do as leaders na wewe mantili nontu nukumenya kirindi ki kionthe na nukarakyo na buka karanthe bukaria ri what drives them Kaba, do they like us to continue fighting and non-development? Denaanza. Murungu abaura. Denaanza. Ninyani nande omurungu bontonya. Kimantiri. Utu ingi atongeria bara bonde baritini. Turete new people. Batu kamba collision from one basement. From the table, one position. Nonto nande bara beku. Batu kane kuruwa munene kirungi. Na kurigara na ate uwa kwari. Na inimbate kuithira nkiuga. Loko kwata. Na iri leadership nonto netofirite. Tunge ondere gitine. Tuje nantu bange tumbe collision from one end. Okay. Either that kana tundisaindi 2027 twithire twine kuru in every position tuone kithia tukabwe nonto ni arume tutwire gwithia nabo twinabo na icio ndo atutwire gwithia twinacio. Mantele, what do you think? Kirawe uaye. Lakini watutebo kire assembly mero botena nkro ite 23 for free. 23 for free. No. Ite virabo kuwa for free, virabi nenkairwa for free. Kama urabona. Kama urawa na dogarira ite miake I mean 3 times. Either way manterere. Amantere ankorie kioria. Kugura kubagura. No kero karombe kura ko tromba igwe kura isi. Ikuromba. Katiba yekire manto ya ko yure tenda. Affirmative action. Nyade akaba kaindia. Exactly. Yes. Utetuki ndako ikotuki. Ingwana kwata ni hasara. Amini to kuri focus. Ndakora twatere nafasi ile no ndo bwando shetuemo. Yes. Muntu itaitia munya itia. Akatogenda mutinogia. Noe munyo nyawe akienda witia ate kwenda baitanye nongi. Arenda witia we. Na ni ndo butumbika. Kosi yake ya kwete kiro support atongorio bange barabare na bwashimio. Kura 200,000 vote ira oshindero asimia shindero asio eteshindo usituicho wako meru uti muntu oringara gito kuro oringara Raila kusibo kwa Raila akakuma president munyako mawaziri na kirito no anengero so kwa kuvagari kumandaraka kufambanga okay ibo torande ngene ngerere ngene mbezeka no ba watike ndeki thank you na ba wakachagwa mithika wojure na ndake mwaki no mbonere gavana ruare akiuga mithika no ithirie Magunas yes ibu ere ruare augire mithika no ithirie Magunas so I don't know how true is that unatoire Ruma ani indirie nya mantote mande abudeka kenda dirikari yero eti popular antu bara bora siete na nyire mbio tibo batevia kinyamya kingira ithite nara kuraya Ruma yake go sponsor ani antu bakai go genda kaunti yero ete kulitambi so manto uyakanusa usine aidha akiwa en intelligence nyanga bani nyawayo weso bwake ale antu bake bo mwande kana kinyawa pressure ya politics ya siasa kosera mundu aguanga bote anene ne ando tuona ewe te toma uorongo we yes menya te toma uanga no mwanga na intelligence yes gatari auga revo wewe auga me utikite aundi kike kyambere ni mundu kosieteti kinyaga orokagwero aundi ari ankuga atiri gakuria batu twinde tutaundi ite tutaundi ndute burigo mainye jago ko taundi ite atukuga atiri ari wewe atukuga atiri gakuria atiri no we are done with that ode mundu cia ari atukuga ndauga gutigite kingi kochara waka wewe no ndikura atiri ndauga atiri gutigite kingi aundi kata one na ari askari we are done with that turuga giteke mwingi turuga giteke mwingi nandere ugenda kwa jogu ugire nande no ugire nandere ndikuria atiri migambo gwe cheupe ri no ugire cheupe no ugire migambo cheupe no ugire migambo cheupe no mundu tete na eta ko cheupe no ugire migambo
No ugire mantama kuna. Keep quiet. But you went on na wote tekingia hon agua na it is true wa agua tiete aoni omba kwetha na recha wa something kana something else bela aoni ora kilenia to ora sara twere na u NGO na turona biongo ya ninda tare kangua atire na ete na karirite na tuoni what he can do. Okay, that's all we want to know. Acho daktari cheupe akure migambo era ri na imantere akure ya ndo kauria ni umanda mbona no ethora intelligence yewe owe atire wote kumenya omba gwetha ina intelligence yewe but ote mwaririria isn't it na wewe cheupe otiwe bado tukumenya tukaua hokwa kiwa na ukari na basis ya kuua nero membi na substantiate right ya no we ile ndoro obweri weta amurada I want you to substantiate what you said kona nilinda etherie ora mitheka agwa na enderie mbia na no obweri tu ba korongwera no obweri umurire tokuthaniri evidence. Okay, so what we are saying yes, Governor Mutuma is on the is seated on that position now. Okay. Let him prove to the Meru people what he can do. Okay? Nwe aina mwako omwe akeya gwenda atwira mwako omwe ndirare ayuo na no bweri otia some legacy. Let us see what legacy is. Na no ntuta gwenda garito etene kiu Ameru kaba kawe kanya nwarutembi gwe onwe. Bo woni kiwani no ntuinkumage ntekumage thea ukatwira itwarie ringi ipating shots to go ende. What I want Ameru bethira please kinyake their unity ne atwe no go we can say unity is so elusive for Meru ne athamire wetu ntikumage thea ke athamire kana igithia ina yatire but to bwiri gwethe atwatanirite boya ile irrespect okoroeta mutongerio rwama aruma mutongerio ngi no ndo antu baraba gwilelete actually they actually wonder what kind of leader you be antu muntu wende okoringira muntu mpi akerumana na iwombira kwanza ekuru na neguru muno babu ibonkwera bokoro ya kuringa nkemi bwo ikwa muntu akerumwa muntu okurumana no bwaka buruma kithia na kurumana tetene ankuma gwa burumana bwana so muntu rarumonge muntu akirwa amana rwa myakenda kia sera siawe akwa woni nkabwethiona na inda bwethetiona na ibonka bwethiona antu bana babongwa bakamwa batueta ukaruma ukandimine everybody muntu akatwa kuuragia no kumenya niyo tumenya antu barwa that I think we should avoid that. Twethe twina siasa cia man. Siasa cia kuwa bwethia boku ka kwendeta kwaria wa mentele woni ya kwa nkwaria mbaria yakwa ningwa mbwethirikare kukosoa twabakosoa. Twarwama na tukarwama itukwenda accountability for this government. Now it is rule number 1. Accountability. Rule number 2, thirikari githia ibetete otubwetheria oba otubwetheria let them have priorities. Katuithire twina health atuithire twina bia kuria twina education bwa kamarure na barabara antu bareo kabwa agira antu bakwire barabara na maruri when people are no longer alive. No, it's not possible. Thank you. Wanamatili and support wo mweshimwa shara wa antu barie na ibarie na shima ono kona kumeoro de muntu aralala megera na muntu omo kawan ko kwari mwambo te umweya na ate kueregera yuma ke woni na muntu omo aki nkuiwa big growth nkaiwa ntetheri wea so nyatongore bangi baburi kuthoba karibu muntu akiarie no leli into biwaku wari fainde yona ni kurutana kwe kwa kutana ndo bara ni beyete siasa ni nyuma yawe so tenda inyenda tokaromba kura tokarumana tukathiuronka ituite tukiwa mantu yarayene tumi yarayotethia antu betu mantu ya kurumana ya kwena nanga tuthimane o mbira yanga bikwe yote bibyo tethia Meru ituite ituringese metheka nawo wini kwambethia anga bana kawire bona mantu yaya anga wikiranga ndamutethia ko mutethia cia agwetheria ate so tutite kurumana na rera kanisa ikaanto kanya sigombenda iba bero ke rantu biwa babwethe no ko biwa bwethe whether sitting ago bia bwethetie kusiangeria kuira antu bangira ciokararia exactly nora no weyeta ago bia kabwethia neye mushamanino wake ari mantu yaiko kenda twa kanisa heshima na mathikone muno onta yakwa twembe rirwa kama muntu yeta mathikone ura ciantu
Ako ya kumuchangilia. Ora mwaka roma akawanganda okandethia bangi bamukararia. Ketho atikanjigua bera biokete kawire pole ake utugararia muntu igwa pole. Atoko na rambaririe mantu abibili bakirero nkararia ndo bate kwenda korwa Mulungu. So ambibete onto no ebe mushama nyoke siasa yo yara yo uwe bio bwithe yo ngeno ene ya uwe byaka bwithia. Akimando akorumana nga soprano nga bonoko. Utindo bithuki ndi ya rurume. Rume iruthuka irutomando bakorwa. Okay. So bakiagomenyera miario siasa igetho ina amani. Thank you. Bwana Kanyata. Oni ambo ibwa bara ya maibwa gaigo tweta narwa na asante sana kiri my colleagues. Boja irandikanie Mumiru na Mukenya kwa jumla. Batu itugita ogoti bunene muno thirikari KRA ikajukio kwa niaba yetu yonde thirikari kanengerwa tumira kanengerwa atongeria bara baringiri kura kenda bomba ku disperse mbecha ichijite ndi mbecha ni nyingi muno tuthurite antu cyo mwaka jwa 5 twetete tukorirwa ara tumite tukorirwa tutwire miaka ena tukorirwa ngugire chiti no goti bura twitite mantu jara ja karika mwaka jwa atuma turirwa miaka ena ora tumite mturo ero nafasi ya gwita nguginwe tukamutaga miaka ewe 5 nonto tentuko tutagitwa goti utentuko ataya wa nafasi kana mbecha cha gwita ngugi na ero nafasi ya gwita ngugi orere aringiro kura akoroka konkwira Ameru tukorwo na atumite kwa twika thirikari ni ebuga na arua no yetu nyanyasite goro lakini je ujonde ethirie gitara yao tugateka tuthithie decision ire gategia batwi na generation chetu ikeja kenda ndiguru tumitigie bu inkurukiro tumithirite tutigatura kuraramika gitara onde tutigatwika ja na arua ete capital city ya ndiguru yetu no yurage antu 25 na ndoji na capital city na ndrine njaki kwenda kuthira so na ndet intatoi very sad kwa tuika capital city is that safe antu rene ukariata kenda ntatoi chonde tukuraramika gisho tucheka njare ninja kankurukira chire thai kukombeka mwananchi na decision ya miaka 5 agwatheni kumajwa mbere monkaja thai kira antu banku ni ngobera ibwega inafasira bampete monkira au na no kubera nka batumikira kitene KMC wankwene na gochiejana na kwinyia. Asante sana. Thank you. Okay, thank you. Sara watabera no kwenda giti. Tere watangwa eterete no mwe kurwaragia rwa mwisho arakia bakiarangagia ote kuona bo barangeti abarangeti andi toka nkainga nguiko bo first ambu ibo ya sana nya nonto bwa kwethe and in the same panel with them it is very important kwethira bwina nto bo discuss things of substance na bo kwethira ibo kwangiri muntu akaua point yewe nya to that ote kwangiri ukaua nawe your views. Exactly. I think I've seen it a very mature debate na inkuwa it is very important. Unaona tukarinde mwanka thasta sio tu kuma thasta nikinyire. So na ninkira Meru itwithire twino ume yanjoka no kiria kia no ntutuke ya kwirwa ne antu baba ingi bo bakabwithia. Na ninte ni bo kuona yambwithetie ibo kuona nya yanko bwithia na nkethe andi na position yenene nkurugi ende ni ono ntu resources imbura kia ningwa I'm sure I would do better. So 2027 inkuboromba bon support itene kia woman rep and I'm sure I will leave legacy that will benefit many. Haya nani wige kuna nani kwenda nawe twire unigwa kone ne kurira kanyoni muthikiria na mutegerio Meru TV ninde yaira kanyo gakwa ngoge kone kubomanya kijara ja guita na mbere lakini kankore thank you so much no tubakuthorera mana batu kumakagiza kara twambire yutra Facebook Meru TV Kenya thank you so much bara batumite SMS nyingi ntomba kugwata I'm really sorry tukuwingi komba kwithirwa nkiwata baba tuma SMS baba ringete thimu inyingi pole sana lakini ntomba kwithirwa kinyatio nkiwata ndikwenda kwako lakini no tupwa time lakini thank you so much no tubagutha abwina batwe ande bondero tukubudhongi na bujurithani mwe mwatha tutrimane rojo tereno kameme na Ndathire FM kira kero kiri mwanka kithake thainya lakini dai urare no kiribo mwatha lakini teroga tukuringa kura orande bwira antuko cionde tafadhali make sure 2027 ukaringa kure ku na nkoro lakini uringe kure ku na mathuganio burare bwega ora bwendete na mwathani abutharime bitajeri wacheupe. Thank you.